Makaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngen. Paglinglingayan kapayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay nawaw, anong tadara, Francia, anak kao? Ni tatang mat, siyempre, inayon ko iti lakok, tatang. Ado nga min dagiti customer ko, nga agbirbirok iti Betamax. Ay, mayak ano kasta? Ada-ada ako si target customer mo. Un tatang. Sigurado mla ang anadalos ti dara ginatang mo. Siyempre, mata. Paborikang pay, anak kao. Ay na, sayang tigasol no paburukag pailaang, tatang. Ay nawaw, panunutom mo dagiti customer mo Saan mo ta mabalin nga lakwam ida iti Betamax asan analutaw? Di kay ka di makibiyang, tatang. Amok aramida kanya. Padamat gayon Betamax ala akong bakit? Ada. Lakwan lakman nga ron. Taramanak no na imas matlaing. Ay nawaw, agpili ka laangan iti sa bali lakay. Nay, apa ngay? Betamax ang arod mo tiket ko. Ay kwa, awanan, nai-reserve ta na ba ti a Betamax? Isu nga agpili kalatan iti sa bali. Kayat mo ti barbecue, nanang. Barbecue? Wen, adala ko ni Mari Francia, nanang. No kasta, aglala ko magayaman ti kalugaran tayaw. Wen nga rod, nanang. Lima basak iti ayanda itay, isu anakitak. Ah, kasta ka day. Wen nga rod. Oh, anya ti kayat yun, nanang. Ulo, saka, wano puro akarne. Adda Betamax ala ko na. Adda, nanang. Betamax kan karnilat tangarudan. Naimas nga mente Betamax ala ko ni Luling ijay sintro kahit. Awanan, nanang. Wan, day talaangan. Adumat gayam ti customer mo, anya, Mari Francia. Ay nawaw, adudamot si kang ay mare, anyat umay mo gatangan. Karne kan Betamax man, Mare. Mauray mo ka di mare, mangituno akpay lang. Ay katuan, Mare. Urayak nga urayan. Saan mo't siguro ang mabayagan unay? Saan mo't kit di mare, sakto laang. Sige, agpili ka iti kayat mo ta itunok. Ay, wan, Mare. Daytoy. Daytoy kan daytoy. Daytoy latan, Mare. Ala mare, agtugaw ka pay lang arod, ta urayam, Wan, Mare. Naimbag man tan, napanunot mo mati aglako iti kasta? taad damot agatang mare. Kano da duma, katilakok a barbecue ti sida dagiti kalugaran tayo. Wan, mabalin mo't ngamin ama isida, Mare. Tipid, kinsan ang masapol nga agluto da mare. Ay, wan, Mare. Apay ngay akas jay, nanang. Apa yan, bibang? Ay na, sa bali mo't tiraman ti Betamax ala ko ni Mari Francia, nanang. Kasano sa balay? Tan, ramanakman. Ay na, saanan, nanang? Di yun ramanan, delikado. Nyat kayat mo asawan, anak ko. Aday tananang, kitaan nyo. Half cook mo, tila ko na Betamax. Saan analuto anaimbag? Kadardara pa inay, kita nyo. Ay, una yan. Apay ngay akasta. Ay na, di na siguro pinaburakan, isu akasta, nanang. Delikado iti salunat. Amangan kunak no isupay ti pakaalaan tayo iti sakay. Ay na, naku nampay, nanang. Anya nga rudan ti aramidom kadagita. Ibalang maun. Saan, nanang? Isublik iti kumarik, tapno makita na matla ang akasto, iti ilakla ko na Betamax. Ay wala atap no amuna mo. Wan, nanang. Kaasimot, dagiti customers na, no kastoy lang tila ko na. Awanan mare bebang, naibusan ti barbecue alako. Sa anak nga imay, tapno gumatang manon, Mare. Ay nawaw, no saan ka agumatang, anyang arod ti gagaram.
Imayak, ta isublik ti ginatang kuking ka. Itaan niya aga po nga isublim. Awan malugi ak mo. Kita anaimbag ti Betamax alakong maray. Saan mo't analuto anasayaat? Kadardara, niyaw. Half cook mo't dayta, kita Nagadulakit din aririyo. Mabalin mo't nga iluto yung manan. Ay nawaw, iso nga rod aging matangak kada kayo tawan oras kong agluto. Pasensya kan mare, ngam saan ko nga isubli ti kwartam. Uray di mo isublik ti kwartak, isublik ti lako maray. Saan kami amang mangan iti barbecue, asaan analuto? Di ka man agarti-arte dita, kas kalabaan nang. Ay na, saan aki na arte ti kastoy maray? Agan anad kami, tatalagamat adelikado ti mangan iti saan analuto. Kita akad na makit-kita pa ilang tinalabaga, mare. Ay nano, di mo kayat di saan laang. Nagadupay laang mat asaom. Ha? Pobre, arte. Anyat imay-imbaga ni Bebang, Ay, kuha, tatang. kan anyat na nakasupaw. Tila akong samo data. Ay natatang, adala na patag ang nagsaritaan mi. Apay kas lagap aba kayo itaya. Saan mo't? Adala basit di mi nagkinaawatan. Ngam na urnos mo't laadagos. Sigurado ka. Wen, tatang. Katloan niya man tinagsaritaan mi. Sekreto mi matanday jay. Saan amasapul amaamuan nyo? Anyati ko na ni Francia, anak ko. Hay, isupay tinangato ti boses na kabayatan ti panagsarita may nanang. Di na kayat nga isubli ti kwartak. Nay, apay ngay. Hay, amupay man day ja babae. Nakaar-arte ak kano, kat pobre akmat. Adya, No agsasaw, kat kaslasaan amabalin nga agreklamo ak. Gaputa marigrigat tayo lang, awanan karbangan tayo nga agreklamo. delikadong nga agpay sujay lako na. Hay, amupay nanang. Tiganan siya na siguro ti adday ti panunot na. No kastala ang tilako na, awadlat amaw. Sigurado asaan nga agbayag dahi ta ang negosyo na. Abay, anyat inaramid mo iti Betamax alakong bakay. Ne, anya ti kayat mo asawan, Jojo? Ag dinamagan dito lugar tayo half cook tila ako Betamax kanta duma barbecue. Ay nawaw, asino manan tinangiwaras iti dayta? Ti kayat ko amaamuan ket nupudno ka day. Sigurado nga daw mapapal kanya. Kaya't dakla ang adadaulan kadagiti customer ko. Iti anya ko maaga po nga aramidin dati kasta. Ket awan mo't ganaban da. Uso ti kas na italakay. Uso ti mang dadaul iti padada a tao ita apanawan. Ay. Kita abakit. Amang ano inton madamdama ket pudno mo't gayam tagwarwara sa damag may papanitilakom. Ay nalakay, no siyak ti sika, di mon ikaskaso dagita ibagbagada. Di bali tasaan ka mat nga apektado. Anyat parikot mo si Kabebang. Ay nawaw, si kati imay dito'y balay, ngam siyak ti saludsudam iti kasta. Amo kasi ka ti mangiwarwaras half cook tilakok. Ay nawaw, di ka agpabasol akasta taawan amok may papan iti day taabanag. Asino nga'y kumati sa bali apabasulak kat si kalaang mat pobre tinarire. Tapno ibagakken ka, saan lang asyak ti gimatang iti lakom? Saan lang asyak ti customer mo? Ha? Ti kunam kit di nakaar-arte ka ngamin. Dadaulam pa yun ti negosyo. I-level mo man mat ti kinaartem iti kinabaknang yo. Ay nawaw, gaputa pobre kami, awanan karbingan me, nga agrere, kasta ka day? Kunam lan asino ka ngamin nga agsasaw. Tapno ibagakken ka, oray na pobre kami, saan kami amang bangan iti basura? Saan agaputa pobre kami, kat pakananda kami matan, iti saan analuto? Oh, pobre anak ar-arte. Pwe! Hay, rupat kwarta mo't day Francia. Wen nga raw, binaganda ka pa iti pobre na arte. Ay, jakmat kit di ilibak, a pobre tayo nanang. Ngam numakan ti saritaan, talaga an arte Saan mo't aga puta pobre tayo, kat pakananda tayon iti narugit kan saan analuto amakan. Sa bagay Ay, delikado ti ma-hospital nanang. Awan kwarta a magastos, iso amay mayatan ti aginarte, tanumakan ti saritaan, narigat ti ma-hospital. Ay, no amo talang kumakas de tilako na. Saan ta kuman aging matang. Nakunampay nanang,
Pagbalinan damutan nga ayok ti tao. Pabor kampay mo't adag iti lakom anak kao. No awan na saya at ngay bagayo, tatang, mabalin ka di nga agtal na kayo pailaang, Di kay manakta. Ibagbagaklaang, takas makita kit kurang ti proseso. Negosyok da ito'y tatang. Amok tar aramida. Nawaw, isuro ka para ti pagsaya atam kan iti negosyo. Saan ko akasapulan titulong yung tatang? Anya, Kas makita yung mat, busy Ado pa'y tinaskan nga aramida. no kaya't mo ditulungan da kan? Ay saanan? Agi na nakay kitdi. Okay. No di mo kaya't ti agpatulong, at daking ka na ita. Apay analiday ka bakit? Ano ka? Manumot ang tigimatang itilakok itangal daw. Dahil tati bagbakin ka bakit? Na, kasta pa'y matlaang tibagam kanyak ay nawaw. Amangan no epekto dahi tadagiti agwarwaras adamag may papanitilakom a half cook. Basol da di abebang. Na, apay ani bebang ti pabasulam nga Wan ata isulaang mat tinariri. Nariri a pobre. Ay, makapa-stress. Unay kan bakit? Agraman kinapobre na, iraman mo ba yan? Una, taday tamat ti putno. Anya? No pobre ka, amom ti pagluglugaram. No daduma ka riri-ariri ngamin, kaslasaan ngagpampanunot. Awan maaramidam no may papaniti dahi tabanag bakit? Karbangan dati agriri. Nang runa pa'y no half cook mo't piman tilakom. Lutuam ngamin anasaya at tapno di da agriri. Asino mo't timayat amangan iti agdardara ngay. Da kayo matgayam ti lumabas, Nana Edita. Wan, naggapuak iti ayan ti kumaray. Ada ka di masapul mau. Dumagas kayo pa'y anana. Gumatang kayo itilako. Ay, kwa, pasensyakan, ngam saan kamin amang mangan iti barbecue. Ay nawaw, awan pagdanagan nyo. Tasaanan a half cook tilakok, Nana. Pasensyakan, ngam talaga apas pailaang. Umasidag kayo taiparaman ko kada kayo. Tapno mapaniknakan nyo apod no ti bagbagak, Nana. Ay, pasensyakan, Francia. Intun maminsan tulaangan. Free taste da ito'y, Nana. Saanan, nabsugak pa'y may. Na Umayak to diti ayan mo no makapangpanganak iti barbecue. Ngam no itakit saan pa'y. Anya? Apay nagbayag kayo nanang, nagnaan nyo aya. Iti ayan da Francia, anak ko. Ay nawaw, apay nga ijay pailaang ngamin, tinagnaan nyo. Kaisumati kayat ko Among kaday. Kayat nak nga ikan iti fritis itay. Kat, inawat yun, tiintad na. Nagkadkadak tauray siya. Mabuto nga may. Nasaya at matno kasta. Delikado nga agpaiso, nanang. Wan nga raw, delikado ti agsakit. Naluto anasaya at kunana, ngam agdwa-dwa aklat ta. Husto lang tinaramid yun, nanang. Saan tayo mat asigurado, no pudno, ti bagbagana. Oh, Jojo lang kay. Kukwayon, libre day ta. Ne, itid mo matang tilakom, Francia. Pulutanin nyo kada kumparem. Ay nawa, di malugi ka, no? Itid mo mat itilibre ka kami dahi ta. Sana balen Awan mo ti customer ko. Anya, Sayang lang, manmanumo nga minan ti gumatang. amangan mo't no saan analuto da kita. Amangan no half cook. Naluto day talakay, pinaburkak. Siguradum lang ta delikado tagsakit. Wen, danagmun aya. Si kamot lang tagparikot no agsakitak ko naktumag bakit. Saan siya ten nga aglaklako iti barbecue ni Francia nga anak mo? Talaga saanan. Nasurok ang makalawasan. Anya, Awan mo't ngamin ng customer na. day talaang nga agpaiso Half cook to ngamin tila ko na. Day tanga raw. Isuma lang tinangdadaal iti negosyo na. Sayang launay tinarugyan na. Ang awanan maaramidan na. Tanadadaal mo tan ti panagtalag na iti customer na kinkwana. No dapat agririkit makaungay. Ibaga na ang naririta kit pobre na mag. Day tati saan ang nagustuhan ni Bibang.
Nagriri ni Bibang ta saan analoto ti Betamax a ginatang may. Idi kwan, kasta una yan ti unget ti anak mo. Inraman na pa'y ti kinapubri may. Ay, kasanungay itan. Tambay mananda tao. Awan mo't din mapanunot ko nga ilako. Si kantumod nga main. Ay, amok abasol ko tatang. Si kamot lang tinang dadaol iti panagtalag dagiti customer mo king ka. Naimbaglaangan tasan nag-viral iti social media dagiti half-cook alakom. Awan nga rod tatang. Panya ngayon ti plano mita. Agaplayaksan iti trabaho tatang. Wanan no dalakit di mabalin na pag-applyam dita. Ag-apply kan. Wan tatang. Sana mabalin nga ipilit mo tag negosyo. No awan mo't ammom nga ilakaw. Agserbi ko mga adal day taking ka anak ko. Di ka makiap apa kalagi ti customer mo. No addariri da. Solusyonam. Wan tatang. Naamiris kong dagiti bidot ko. Iso nga isardeng ko pa'y man tiag negosyo. Padaking ka day ta anak ko. Sika, tag desisyon para itibagim. Bakit kamutan? Ammom no anya ti rumbang aramidam. Ay, nawaw! Kas negosyante, di ka agbalin arupat kwarta. Panunutam met ti pagsayaatan dagiti customer mo. Ited mo kadakwada ti the best a produkto kan serbisyo. Iti kasta kat agsublidaken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Agawit na yun, Diego Lakay. Makaturturo ganda iti ubing. O sige, mabidlang tagpakadak kadananang kentatang. Agawaam Wen, mabidlang dati bakit? Umuna kayo ni tilugan. Bagkatamton dagiti gamit tayo. Wen, siya akong timakamu ka na kita. Ayun gayam, ti shoulder bag ko, nalipatak mateng. Alaak taon. Okay, agawa ama, sumaruno ka adagos. Di nakamanin pagurayan iti mabayag. Ang mga nointon madamdamakit isambot yung manin ti agi istorya dita. Diyak kaya ti marabyan, ha? Ay, nawa. Huwag ko na lang arudan bakit? Agawid kami na nanang. Makaw-awid mo ito nagitubeng. Agan-anad kayo, anak ko. Nanang. Ay, gaya. Ikan kayo ti kwartayo. Ay nawaw, saanen anak ko? Tapno na igatang yung iti bagasyo Adupay mo ti bagas may kinitatang yaw. Ay, nawa. Awatin nyo di ti kwartayo, nanang. Sigurado ka kaday? Siyempre, Awan ka di pangusaran nyo iti kwarta. Agsweldo ak tumanan intong katapusan, nanang. Masukatan tumanan. Agyaman aklaunay anak ko. Agyamanak, tauray saan kaming agdawat kinitatang mo kat malagip mo ti mangtad. Ta responsibilidad kayo matla ang adadakkel ko. Ala, agrubwat kay nga rudan. Paypayapayan na kamutan ni bakit mo. Anya jay nakita nga inyawat ti anak ta, Vilma, bakay? Kwartan samot day. Kwarta nga agpay siya lakay. Igatang takano iti abastuta. Ay, nawa. Apay nga inawat mo pa'y laang mo. Ipilit na mo ngamen. Ang mga no adda maibaga ti manugang ta.
Di bali ata saan tamot adinawat lakay. Sa maysa, saan magki di akanayon. Narigat ti makiap apay ti manugang bakit? Amok day talakay. Maawatan ba't siguro ni Lore? Kasanulangan no saan? Adamot tengkin kwa na ah. Anak tamot ni Jigo nga asawa na. Kan saan tamot nga abusadaw. Wala ngam di mo amo ti taray ti panunot di manugang ta. No kita ngamen. Kit kasla sa bali ti panagkita na kadata akatugangan na. Itay pa di nakasarsarita ba kay? Ada ka di parikot mo? Ay nawaw, di ka makarik na ayan, Diego. Awan mo't amok anagapaan ta. Anya jay nakitak nga inyawat mo iti inam, ah? Kwarta day jay, saan ka di? Ah, dayjay ka di? Wal, nang tuda kiti pang abastuda kin ni tatang. Oh, makitam day tangar aramidam. Ah, anyat kaya't mo asawan ba kay? Imbes agastusin ti pamilya tayo, saanin ata inted mo mo't iti inam? Saan mo't akanayon amang tuda kadagiti dadakkel ko? Ta saan mo't ama nagdawat na ng kentatang ko? Ay di ka nagpalawag. Diyak kayat amang ti uray anyaman apalawag mo. Ay nawaw. Makapa-stress ka launay. Nang tudaklaan kadagiti dadakkel ko? Kasta mo't hindi managsasaong kanya. Paritan nakmutin at tumulong ka nakwana. Nay, napudot man ti ulo mo, Lore, anak kaw. Apay ka day. Makapaasar day at Diego nanang. Ay nawaw, apay ni Diego, anya ti inaramit na king ka. Agasam nga inikan na dagiti dadakkel na iti kwarta. Nakitak nga aday nyawat na kininanang itay. Ay unay ka na nakkaw. Natural amang tad ni Diego. Anya ngay kat dadakkel na matdagit jay. Una, ngam isuda pa'y amakin innagaw at damot pamilyan ti anak da. Ay, saan anasaya at ti kasta ka panunutam anak kaw? Dakals ti agim imo. Kasanulangan ngay numairwam da ngagdaw-dawat iti anak da. Kasano kami met ngay a pamilya ni Diego nanang. Kas makitak, saan met nga agkurkurang ni Diego kada kayo a pamilya na. Ay, basta. Ay saus, tratwam anasaya at dagiti katugangam anak kaw. Panunutam ano mga sawan tumat dagiti anak mo, si kantumat ti maadaan iti manugang. Kaya't mo kaday akas tamat ti trato ti agbalin a manugang mo king ka. Ay, gusto nanang, agsardan kayon. Di yung maawatan ti kayat ko nga ibaga. Ti kanyak laeng kat di mo paritan ti asawam at tumulong kadagiti dadakkel na. Dakes ti kasta agalad ti maysa a manugang. Nagsweldo kayo ka din, Diego. Wan ba kay? Itad mo ti sweldom kanya. Oh, kompleto ka di dayto eh. Wan, kompleto day ta. Apay ngay akas lakurang. Day talagang ti suldo kiti binulan. Apay anak sayan. Kasta talaga ah. Amangan mo't no adda indulin mo a kwarta dita. Awan na. Apay kumaamang iduli nak ngay. Siguradom lang ang apod no ti bagbagam, Diego. Ada ka no sumangpet a bagyaw Norman lakay. Wan nga rod bakit? Isut pagsasaritaan da dita waiting shed idilim mabasak itay. Napiksa ka no pay. Wan nga rod. Ay, madanaga na kadagiti natang amulak bakit? Barang ilisyan ti bagyaw lakay. Wan nga rod. Kaasita pa'y numabangkrap man ng ti gardenta. Awan sa baling nga aramiden ta no diket ti agkararag. Aywon gayam, nakitam ka day no nang lukat ni Mari Carla. Wan mate. Nakalukat ti store na iti limabasak. Ape ka day. Mapanak gumatang iti abasto talakay. Ang mga no napiksa ti todo na, narigatan. Aday gatang ba? Kinisayak ti kwartang inted ti anak ta. Mala. Mapan ka nga ruday. Kailangan ka ba alam abagkatin ti katangam? Di mo man sobraan. Adalabit pa panakbakay. Ay nawaw, sa di numanan. Mapan ko sa rungkaran dagiti dadakkel ko. Amumay, napigsa ti bagyaw. Amangan ko nak nuanyamot yung tinapasama kadakwada ijay. Kita ama, Tanya, amangan no itad mo man amin kadakwadan tinabatbati a kwartam dita. una yan lore. Unaan kan, taamok ti ugalim. Di mo unay timangtid kadagiti dadakkel mo. Taamangan no mairwam da. Suruan nakmutin nga agimot. Praktikalak laan, Diego. Awan
No itad mo ti kwartam kadakwada. Anya ngay matigastusan tayo, no kasapulan tayo ti kwarta. Ammom lure. Jak ammo, no apay aparparitan na atumulong kadagiti dadakkel ko. Kat sa anak ba't nga agkurkurang iti pamilyata? Kumusta ti mulam, norman lakay? Logi manan baka. Napirdi amin. Amangan kunak no adapay namnama. Amangan no makarecover dapay. Awanan bakit. Masapul nga agmula manan. Nagigidan mo tan. Ngarot, apektado ti balaya pag nanaidan takin ti mula ta. Kasano pa yan, dayta? Nanang! Nanang! Ada ka! Nay, si ka magayam jigaw. At tugaw ka anak ka. Kumusta kayon? Ay, parikot may garod. No kasano nga agrugi kami manan anak kaw. Napirdi ti mula mi anatang. Agraman ti balay. Napirdi mo tang. Masapol ang maipatarimaan ti bubong na. Ikan kayo pa iti kwartayo? Saanan anak ko? Amangan no dapay maibaga ti asawam. Ay nawa. Abay kung bakit responsibilidad kayo matkin nanang. San adakas no kayat ko ti tumulong kada kayo? Di bali ta saan ko abay-bayan ti pamilya. Tatang, aganos kayo pa ilaang. Wan, di na kang pakadanagan iti inam anak kaw. Gastusin nyo ti kwarta nga inted ko kada kayo. Ipatarimaan nyo ti balayo at dinadahal ti bagyaw. Ay, nagyaman kami iti tulong mo. Medyo madanagan aklang anak ko. Ay nawa. Anyo laon na ti pagdanagan nyo ayan. Una, tamangan no apaan da ka ni bakit mau. Tas ano mat ang naibagayo ti kasta tata? Marik na may ken madlaw mat ken bakit mau. Tunggal adda ited mo kada kami ket madlaw asan anaragsak. Di ulatan ibagbaga nga ikan kayo tatang. Numasapol nga ilimot tayo. Aramidon tayo. Sa balimot nga minti ugali day di alurin maminsan. Numaamuan na nga. Di mimut kayat nga agapa kayo nga agasawa gapulaeng kada kami anak kaw. Nubilang man tamamuan ta asawak tatang. Siya kun ti makaammo agpalawag kinkwana. Adaman inyag ko nga bastoyaw, nanang. Ay nawaw, binulan mo tan amang mangted ka anak ko. Aguli magkailatan, nanang. Hanya, Di ulatan ibagbagakin bakit ko ti may papan kadagiti it-itit ko kada kayo. Nasurok makatawan mo't kit di nga isutar aramida. Kat di namot na amuan. siyak ti madanagan anak ko. Ay nawa, mamin ano ka di nga ibagak kada kayo. Nga awan ti rumbo nga pagdanagan nyo. Ilimod tayo, tanong maamuan na. Sigurado aparitan na katumulong kada kayo. Wenang, Basta, awatin nyo dahito yung groceries kin kwarta. Para kada kayo kintatang. Anyat ar-aramidam, Lurey. Agim imbestiga ak nanang. Agim imbestiga. Sa bali nga minti madlaw ko iti asawak nanang. Ay nawaw, anya mananday ta aya. Adda nagapaan yaw? Awan mo't di. Ngam panagrik na kat adda ilimlimod day di adjego nanang. Anya? Iso nga gimbestiga. Tapno maamuak man no anya day ta apalimod na. Ay unay kan anak ko. Pagpanunutam mutan iti dakas ti asawam. Girl instinct ako nada nanang. Jack amuking ka. Ay, Diego, agpudno ka man kanya. Anya ti kahit mo nga ipudnukin kaya, Lore. Mano, itid mo ak kwarta kadagiti dadakkel mo, Kwarta? Ay, nawaw, di ka man agin didiam mo dita. Ammo, ti may papan iti palimod mo. Jak ammo no anya apalimod tay bagbagam. Inlimod mo, ti may papan iti kwarta nga itid mo kadagiti dadakkel mo. Ah, anya? Mas daaw ka siguro, anya, no kasano mo. Ibaga man lang ti pudno. Inlimod ko ti may papan iti day taabanag. Ngamin, amok aparitan na atumulong kadakwada. Asino ti saan ama kaungat iti kastangar aramidam, Asino matisan ama umay ti kasta nga ugalim. Manumat lang ti may itid ko kadananang kintatang. Napay asakitin pay laang dayay. Anya, Tapno ibagak kin kalore, responsibilidad ko dagiti dadakkel ko. Kat no kontra kin kaday ta plano, di nak malapdan lore. Di nak malapdan at tumulong kadagiti
tao ang nagsakripisyo. Tapno laang maragpat ko dagiti arapap ko. Ay na, saan ngamin anasaya at aparitam ti asawam at tumulong anak ko? Ay nananang, noawan na saya at nga ibagayaw. Aguli mo kay latnan. Nagado ti pampanunutat ita. Pangaasiyo, tadi yun na yunan pa'y. Si kamot lang ti mga stress iti bukod mo abagay, Lure. Pangaasiyo man nanang. Libre lang ti agbalin anasaya at amanugang anak ko. Di ka makarik na iti asay kadagiti katugangam aya. Napatpatag ti pamilyak nanang. No kasta ti kapanunutam, awan lat amukon. Amangan no iti saan nga agbayag, kat sinaan na ka ti asawam. Anya? Ay na anak ko, respetuam dagiti katugangam anang padakkel iti responsable nga asawam. Di ka agbalin ama naging bubukod. Di mo idaimutan, tadumteng to ti aldaw asikan tumot ti maaddaan iti manugang. Ni nanang. Dayta ti pudno anak ko. Kat no dumteng tuman dayta nga aldaw. Kayat mo kaday, akas tamot ti trato dagiti manugang mo king ka. Lakay, nagsweldo kayo ka din. Wine, apay ka de. Muto yan, tasyak ti mangi budget. Anya? Di ka madanagan. Ngamin, karaman dagiti dadakkel mo iti budget tayo. Ha? Inayon ko ti allowance kan abastuda. Sigurado ka de? Una, siyak to ti mangitulod iti abasto kan allowance da inton bigat. Adda trabaho, saan ka de? No kasta, o kailangan kin ka. Di na kun paritan na tumulong ka nakwata. Wala kay. Husto ni nanang. Dakes ti agim imo. Ay na, agyaman na klaunay bakit? Nalag-anang tirik na kiti kasta nga imbagam. Para kada kayo nanang. Anya ngay dagita, Lore, anak ko. Ay nawaw. Anya kumapay ngay nanang. Abastuyo kini tatang Ha? Ang gayam. Adda pa'y nayon na akwarta. Igatang yu kadagiti masapsapol yun no addaman. Amangan no kasapulan nyo ti kwarta. Addamat ten na i-budget para kada kami nanang. Nagsweldo ngamin ti anak yo. Iso na panunot ko ti mangtad kada kayo. Ay na, agyaman naklaunay Awan anyaman na nanang. Mala, agpakada akmat laang. Agkapi ka pa'y anak ko. Agyaman ak nanang, ngam inton maminsan to laangan. Agdardarasak ngamin. Agyaman na klaunay bakit? Ay nawaw, para iti anya lakay. Agyaman nak, tasaan na kun kaparitan at tumulong ka dagiti dadakkel ko. Siyempre, Agyaman na klaunay, tamaawatan nak bakit? awan rumbang apagyamanam lakay. Husto ka. Responsibilidad mo dagiti dadakkel mo. Iso arumbang laeng atulungam ida. Saanin na masapol nga agilimod, kan agulbutak ken ka bakit? Pasensya kan lakay. Bidot ko day jay. Nalagan unay tiriknak nanang. Unmat nga men, talaga analag anterik na no awan maagrabyadong apadam a tao. Saan laeng adayta? Naragragsak pa'y ti panagbiag anak ko. Wen nga rod nanang. Naimbaglaengan ta sa andak aginura dagiti katuganga. Agyaman ka ata nasingpet dagiti dadakkel ti asawam. Wen nga rod nanang. Banag ajak inikan iti importansya idi. Tinapatag ita kat na ameris mo dagiti bidot mo anak ko. Kat sapay la kumata saanen amaulay ti kasjay. Saanen nanang? Saanen apulos ta nagbalbaliwakon. Ket agyaman akmet unay kadagiti kanayon apam magbagayo kanya. Ay nawaw! Saan adakas ti tumulong? Nulakit dida saan da ka nga abuswan. Kan amudamat at tulungan ti bagida. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw!
tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaammo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Sigurado ka kada iti desisyon mo, Marivek? Wen tatang, ilakad dagiti papeles, iti kasta kat legal ti amin. Di ka mababalaw, no kasta ti kayat mo nga ramidan, anak ka. Sipod pa'y idi kat planok dayto yan. Saan laang ngamin akayat ni Fernan ang maaddaan kami iti ampon. Kat itatanaragsak matan iti dan na ti sabali a babae. Panawon matan tapno aramidak ti banag amang kumpleto kanyak tatang. Mawatan ka, anak ka. Amok akayat mula unay ti maadan iti anak. Ngamdak sang gasat, tadamit problema ti matris mo. Inaklon kun asi pupuso ti kastoy akasasaad ko tatang. Amok nga imposible ngagsikugak. Ni Valerie laangan tinamnamak ita tatang. Amok nga dati plano ti Diyos para kin ka. Isuan na pasamak ti kasta, anak ka. Oh, dahito tagbalin asilad mo, Valerie anak ko. Agyaman naklaunay, Auntie Marivic. Mami ko namon Agyaman naklaunay, Mami. Manipod ita. Mami mutan ti awag mo kanyak. O ala, aginanakan, tagluto ak iti pangrabyan tayo. Ayaban kan tulaangan no makaluto ak. Tulungan kayon, Mami. Ay nawaw, saanon, kabailak mo't. Ala, ginanakan, tamok anabamban no ka iti biyahe. Sakit agenroll ka pa inton bigat. Aginanaak tulaangan kalpasan ti panangan tayo. Kayat kayo atulungan, Mami. Diyak kayat asyak ti pagserbian yo. Libre lang arudan ti panagnaad ko ditoy. O sige, sikat ti makaam mo anak ko. Anyat ko namitain, Ruby? Ni Maribek akabsat ko lakay. At damot gayam ampun na. Anya? Wen, jak man ammo no anya ti adda iti panunot na day akabsat ko. Kay kayat napay atulungan ti saan na akadara ngem dagiti kaanakan na. Kaya't na siguro mo't ang mapadasan ta agbaling nga inaa. Sa balilat tamot ano kadaram ti tulungam. Ay nawaw, kwarta na rin bakit? Noon niya man ti desisyon na uno plano na apang igastusan. Awanan bibiyang tayaw, ta nagrigatan na dayta kwarta. Ay na, pagbabawyan nanto ti kasay nga aramidan na. Agasam nga'y tapagadalan na pa'y dayjay nga ampon. Anya launay ti pagsaksakitan dinakam mo bakit? Kwarta na mo ti gastusan na. Saan lang nga itati aldaw, Brian? Dumtang to ti panawan nga agsangit dayjay amarivek. Unay ka. Imbis adagiti kaanakan na titulungan na, saan ta priority na pa'y kiti dayta nga ampon na? Ay nawaw talaga. Ni Marivek nga'y tatang. Awan dito yung balay. Nakimiting da. Tada ka lumiting iti pagad-adalan ni Valerie. Naimbag pa'y dayta nga ampon na, ta matulungan na. Dagiti nga'y kaanakan na, awan, di na pa'y maikan iti allowance da. Eh nawa, apay mo't nga graman allowance ti anak mo kit itid na. Anda kayo man kini Brian. Imbis agastusan na ti kwarta na iti dayjay a Valerie, itad na latta kuman kadagiti kaanakan na akadara na. Hindi. Asino kumangay tinamnamaan na mga iwan kenkwa na inton kumapsot, kat saan mo't nga rod nga agsikaw. At damot panunod ti kapsat mo. Nanakam ni Marivek. Pat-check nga dati plano na para itibiyag na. Ay na, diwa mo tatang, saan analaka ti agsasao kunak tumal. At damot tiniti kapsat mo dayta ah. No may papaniti dayta banag. Isumit keng ti makamong ang desisyon para itibagina. Agrubuata kun, Mami. Mabiit lang nako. Ada ka di ibilin nyo, Mami? Naibus samot din ti allowance mo.
At dapay laang nabati. Sa anak mat ngamin unay nga aggastos iji pagadalan. Ne, kita amangan mat no agbisbisin ka iti pagadalan nyo. Saan matkit di, mami? Awan rumbang apagdanagan nyo. No maibos ti allowance mo, ibagam adagos kanya, kwan. Wan, mami. Agrobuata kun. Sige, agan-anad ka anak ko. Naimbaglain tasan agastador na ti anak mo, Maribek, anak ka. Siya na kasi tinado mga ampun dita. Saan mat kiti tatang? Ba nag-apagyamanak launay? Aga manday ta apan nangisakit mo iti ampun mo, Marive. Oh, anya manan ti kayat mo asawan manang Ruby. Sa bali mat ti mindset mo niya. Kay kayat mo pa iti tumulong iti sa bali a tao, ngem ti tumulong kadag iti kakaanakam. Saan asabali a tao ni Valerie manang? Ay nawaw, anya saan? Kat no naglawag asaan tay akadara dayjay nga ampun mo. No siya imbilang kun kaspudno nga anak ko ni Valerie manang. Diyak amuking ka. Imbis adag iti kakaanakam ti tulungap. Adda kayo mat kini Manong Brian. Pagbabawyam taw dagita aramidam. Anya? Dumteng to ti aldaw, ada kami akadaram ti pagkamangam. Saan lang amay may sa ti aldaw kunak tumat? Apa yan nanakaw? Nan ano ka? Diya ka mo tatang. Basta maditirik na. Eh, nawa, agpa-check up ka na ro doon, Wan tatang. Mapan kami kini Valerie inton madamdama. Mamigat kayon, mami. Nagluto ak iti sinigang tapno adda pamigsayo. Agyaman naklaunay anak ko. Uray da kayo, apong, mangan kay matan. Uwing, inton madamdama akpay. Umuna kay latan apok. Uwing gaya, pagpa-check upan nyo nga inton madamdama. Ijay sentro tatang. At napagluganan niya, Kinasaritak ni Kasinsin Herbert tatang. nasaya at bignarod no kasta. Tapnusan kay amarigatan nga ag-commute. Asino di mawag bakit? Tinalaing akabsat ko Anya tinyawag na ka. Adda ka no hospital ita. Apa nga day hospital? Anong tikapsat mo? Diyak amo Kimaro siguro ati an na yun na. Ay, gat mapan mo sa rungkaran Masaduta. Kan may sa, busy akmat laang. Das yun naging Cheryl ngay. Ay na, sigurado masadot mo't lang dagiti anak mo. May mayat latamot ano bisitahan nyo tikapsat mo. Ay na, kas nakunak itayan, busy ak, Brian, busy ak. Di mo man ulit-ulitan asarong karak day tatao. Di ka agungot bakit? Ibagbagak laang mo. No makapaasar kan tumat ngamin. No asino ti kayat na amapan, kat di iso ti mapan. Asino ti banbanugan day di amaribik ngay. Ay nawaw, kaslasaan mo matakapsat di tao nagsasao ka. Para makita ano asikasyon ti panpanakkel na nga ampun na. Naimbaglain ngayon tamayatin tirik na anak ka. Wan nga rag tatang. Saanin ang mabalin nga agbanuga? Di mo unay ngamin Numabalengkit may salaang kumati trabaho. Wan tatang. Narigat nga agpaiso no ti bagi tayo ti agsurrender. Naimbaglain tada ni Valerie. Wan nga rod. Isumot tinaanos anang kadkadwa kanyak iji ospital. Panagkunak katusto lang ti desisyon ko tatang. Anya ang desisyon mo, anak ka? Husto lang ti desisyon ko ang mangampon kini Valerie. Kita kat saan apulos ang nagpakpakita dagiti kakaanak edi na ospitalak. Uray ni Manang Ruby akabsat ko. Kaya't datulungam ita, kastamit ipakpakita ta. Panagriknak kat ti kwartak laang ti kayat datatang. Sipod idi, no agkasapulan na kat awandang agpakita. Nalag-ananak laang idi adda ni Valerie. Ngam no agsasao ni Manang Ruby, kasladakas unay ti ampun ko. At dalat taday tay ti tao. Saan nga amin nga ampon kat managing bubukog? Saan mo't nga amin nakabagyan kat manang sakit? Pudno launay tatang, adda day ti tao, no daduma, saan laang adara ti pakakitaan na. Di mo mababalaw ti kabsat mo, Rubey. Nga may tunggal ka sa pulan da kayaw. Kat awan kayaw ngagpakita. Uray di masansan ti panagapat a kini Fernan. Kat awan bibiyang yaw. Wen ata busy kami nga rod tatang. Hey daw, saan arasunday ta anak kaw? No di na kayat atulungan dagiti kakaanakan na, saan mi nga ipilit.
Ngam daytoy ti tandaanan na, tatang. Awan tinamnamaan na at tulong, manipod kada kami. Iti kasta nga imbaga, kat madlaw at ikwarta lang ti kapsat mo ti pagin-interesan niyaw. Iso asaan nga agsikog, takas ta ti ugali na, tatang. Ya, Do sa lakit di dayta. Managing bubukod launay ti kapsat ko. noon na saya kay baga, pumanaw kay. Di mo pagbasuraan ti lapayag ka. Kat anyangay, naragsak kan, Maribek. Ay nawaw, apay akas tamanan manang. Naragsak ka, anak kaadal ti ampun mo. Kat dagiti ka anakam amis mo akadaram, saan daan nakapagturpos. Awan na talgad at trabaho da. Awan basol ko di tama nang. Awan basol mo? Amok ha? Sipod pa'y ide, di mo kayat ama kaadal dagiti kakaanakam. Saan apod no day tama nang? Isu a pinilim ti mangampon, ngam ti suportaram dagiti kakaanakam. Amo yung mati kasasaad ko. Amo yung nga imposible nga agsikugak. Kayat ko amarik na ti agbalin nga ina. Iso nga inyawid ko ni Valerie dito'y balay. Aho, plastic ka. Kas naganak, responsibilidad yu dagiti anak yu manang. Saan tay ko mga ipasa iti sa bali? Aho, makita ano aginggat ka ano nga isakit na kaday tangampon mo. Hello, mami. Sa dino ti ayan nyo, awan mat tao dito'y balay. Uray ni Apong, awan mat dito'y. At da kami dito'y ospital anak ko. Anyat arami din nyo dita, mami. Intaray mi ni apong mo. Anya? Awan pagdanagam ta natalgad met ket diti kasasaad na ita. Mapanak dita itamat laang. Saanen? Agi na nakakit dita, dapat trabaho minton bigat. Umay ko lakitaan ni Apong, mami. Agda pagluganam, Ag-tricycle laklatan, mami. Nangyagak iti protasyo, Apong. Ay day, ang yaman ak launay apok. Mangan kayo iti nasusustansya, tapno dagos nga agimbag kayo. Wen, isubat ka na nabidak. Agpakadaak nga rudan, adapay trabahok inton bigat. Agan-andat ka. Agpakada akon, mami. mala, agan-anat ka anak. Ikandadom ana imbag ti balay, ah? Wen, mami. Na ospital matgayam ni tatang. Kat, anya kumaitano na ospital. Ay nawaw, sarong karan nyo Busy up. tas tamot akanayon ti bagam. Busy ka akanayon. Dagiti anak mo ti baon mo, no kayat da. Dagi jay pailaang matikunam. San damot nga rod ang mapangnamnamaan. No di da kayat ti mapan iti ospital, di mo ipilit. Mga kamuka man lang. No siyak, sarong karak ni tatang ija ospital. Di mapan ka, no mapan ka, di na kampilitan. Iso asaan anak kaadal dagiti anak ta. Kas tangamin ti panangisurom kadakwada. Naa, basol ko pa'y gayam ita. Kitaan nyo at tatang, no anya tibilin ti doktor, iso tiaramidan nyo. Wen, anak ko. Ni, apay kasla saan kay anaragsak anak kaawit tayon. Una, tadakpot nakita dagiti apaw. Uray ni Ruby akabsat mo. Ay natatang, awan bibiyang dakada tayo. Kasta nga minti madlaw ko sipod iti. Sa balit ti ugali na. Iso apa nagkunak, husto laang ani Valerie ti tinulungan ta tatang. Ngamin, isumot ti mangisaksakit kadata. Naimbaglaan tada ni Valerie akatulungan ta. Wen nga rod tatang, talaga ang mapangnamnamaan, uray saan ta akadara. Nakaidasara kun iti kanin tayo, mami. Apong. Wan, umayan anak! Oh, nangagyod ay jay tatang, mangantayon. Umuna kayo namangan. Sa anak pa'y mo ta mabisig. Ay nasan ang mabalin tatang, masapon nga gigidan tayo. Agtumar kayo pa'y iti agas, intun madamdama. Naimbag man ta nakaruar kayo matlang adagos iti ospital, tatang. Kasi ti apo, apay mo't adi kay nagpakpakita. Apay adi naksinarungkara di hospital. Busy kami. Anya, Awan ti oras may. Di bali tadamat na nga si kaso kada kayo. maawatak itan. Tiyan niya, tatang. Maawatak itan.
No apay amas pinili ni Marivek ti mangala itampon na. Ti tumulong iti saan namit akadara. Ay na, di man ipalagip day ta kanyak, tatang. Napadag ni kak ahos tula ang gayam ti desisyon ti kabsat mo. Ay, nuamok lang akas jay ti aramidan ni tatang. Sa anak ko man anapan ijay. Ay nawaw, apay manay. Una, tatila mat ibagbagana. Anya? Maawat ako, no apay akas jay ti inaramid ti kapsat mo, kung nanakit di kanyakon. Ay nawaw, aging kakadita. Kit nasakit tinakam mo ta sa bali at ahaw ti tinulungan ti kapsat mo. No anya man tinapasama kiti biyag dagiti anak ta. Choice damot day jay. Isuda mat tinangaramid iti gasat da. Ay, basta. No para kanyak bakit? Hustula ang tinaramid ti kapsat mo. Kita kat agapit mo nita. Nasingput ngamin jampon na. Kastapay lang matibagam. No dagiti anak ta akanakan na ti tinulungan na. Awan latam mo. Sapay sa bali mo ti ugali dagiti anak mo. Diyak mo. Nanya mo ti insursurong katakwada. Alawanan, uston, agsardeng kan, Brian. Kasta talaga ti biyag. Isungaklo namun bakit? Amo kaday nga ugali yu timay sa ama kagapo. No apay a pinili ni Marivic ti tumulong iti sabali a tao. Ngem ti tumulong ken kaakabsat na. Ay, nawaw! Adda tay pagsasao ako nana, ununaan ti pamilya sakbay ti dadduma. Ngam maminsan, datayo matlaang ti agar-aramid iti rason. No apay asaan datayo akayat atulungan dagiti kabagyan tayo. Sakbay nga agreklamo tayo, amirisan tayo pay ti biddot tayo. Taamangan no datayo matgayam ti ayan ti parikot. Iso adida kayat ti tumulong. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Umuna akaon, Rosita bakait. Nakasyapsyapa kalaunay mat udong. Wala tayo supay mo ti maitulong ko iti kasar ti kaanakanta. Ay nawaw, aduda mo siguro ijay. Mapanaklat ta. Saan agapunta aduda kat saan tayo natumulaong? Asino nga ron ti kadwak amapan ijay no madamdamangay. Nagasin na kati manugang ta. Nakayaw tagkuyawg. Asino amanugang talakay? Ni Gladys Di Gladys pay laeng mat. Unay kan bakit? Nasayat mo't ni Gladys sa manugang ta. Alawanan, urayak latan dito'y balay. Agsaga nakamutan tapno saan kayo amaladaw. Nakababain mo no panagpapanganon sa kayo agpakita. Wan, mangidadangak nga rudan iti pagdigos kaw. Adda ako, nanang. Ay nawaw, Nay, apay akas ta ti reaksyon nyo, nanang. dayta ti kawas mo nga umatindar iti kasar, Gladys. Wan, nanang. Sigurado ka. Di mo kayat ti agbistida wano agboats kasjay. Ay, nawaw. Adda ka di parikot? Nabang lumot ti kawas ko, nanang. Kan komportable ak iti tsinelas ko. Ay una yan, di na ko na nga agbado iti presentable. Kaslaan niya matan tila na iti kasta akawus na. Napauli makayo mata, nanang. Adala na lagip kaw, aglisi ka, ta ikandadok ti balay. Tapno makarubwat ta matan.
Naladaw ka mga imay, di bina anak ko. Takas makita yung mat nanang. Talaga nga insaga na at tikalay sa tika-anakan nyo. Bagay mula unay, takawas mo. Agraman make-up mo. Puno ka din, nanang. Ay nawaw, ibagak ka day no saan abagay. Naimbag ka pa'y. Sosyal akit kitaan no kasta tikawas mo. Saan akas ti daduma dita ang aglanglanga nga anya. Ninanang mo. Mamati ka tapod no ti ibagbagak. Kada kayo adwakin Gladys kat mas presentable ka kitaan. Sosyal ako nada. Sigurado nga umapal dagiti kabagyan may numakita da ka. Ninanang talaga. Sakto laang mo. Bagbaga man ta asawam tini anak ko. Ay nawaw, apay ni Gladys nanang. Jak magustuhan di kas di pa nagbadbado na. Ay nawaw, kasano adiyo magustuhan nanang. Kita ti kawas ni Divina nga asawa ni Manong Mau. Nakasusosyal a kitaan sika. Anya kumaita. Kas jay kumamot ti aramidon ni Gladys tapno presentable mo. Saan anairuam ni bagat ko iti pang sosyal abado nanang. Amoy mo, simple lang ni Gladys. Agpasuro kin Divina tapno saan nga aglanglanga nga anya no kasta nga agkuyog kamay. Ni nanang mo. Ay basta, ibagam nga urnusan na mo basit ti bagina tapno presentable mo a kitaan. Di ka pa'y agawid bakit? Agawid ka numot na Gladys. Agawid dala nga. Di mo kaya't ti makigiddan kan kwa na. Saan na udong? Ay nawaw, ita niya agapaw. Ala ka din niyo nagkinaawatan. Nakababain ti makigidgidan iti daydi a manugang ta. Nakababain mo't ngay bagbagam dita. Nakababain mo talaga. Kita ti pa nagbadbado na nagalas. No para kanya kat saan mag... Ikumparam ti postura na iti postura ni Divina a manugang ta. Adayumot asosyal akit kitaan ni Divina nga misaw. Napostura ngamin ni Divina, bakit? Nimot Gladys, simple lang ang babae. Dakal tinagdumaan da. Ay basta, jak kaya ti makigidan kang kuana. Urayan ka lang nga, tadata ti agkuyog nga agawaid. Jak kaya ti maibabain niya. Ay nawaw, gaputa simple ti panagbadbado na, ibain mo matan. Anya ti klasim akatugangan, Rosita. Kasla na unag ti pampanunutan bakit? Ay, talaga naunag lakay. Ay nawaw, anya ti pampanunutan maya? Ninanang mo Ninanang ko nam? Apay ninanang, ada ka di inaramid na, wano insawang na adi mo nagustuhan? Kasano kat sabali mat ngamin ti panagkita na itay kanyak. Kasla ada nadagsa na basol ko kinkwana. Kantunggal agkuy-kuyog kami kat kasla ibain nakmat. Di mo latan ikaskaso, bakit? Ay, masaksak tanak mo't no da dumalakay. Kitaam kat no da kami ti agkuy-kuyog. Na kami suot. Ngam no ni Divina ti kadwana. Apaw, naglawa ti isam na sika. Tinapatag kat nasaya at kaamanugang. Sa bagay, sosyal nga minpiman akit kitaan ni Divina ang manugang nangam iti siyak. Angam, anyangay tilaban ko ijay. Di mo unay tagpanunot, bakit? Kasaritak to ni nanang, may papaniti dahi ta abanag. Saanan? Baybay amlatan lakay. Amangan no panunutan na pa'y nga agipulpulong akken ka. Asino di imawag, bakit? Ni Kasinsin Helena. Apay kanaw. Adati maangay a reunion inton umay abulan lakay. Aya, Wen, iti lugar da kanaw. ay kit nasaya at atap no makapasyar tayo matijay. Wala, tapno maamamuda mo laang ti manugang ta. Ti anak ta ngagtrabaho si Manila, makaawid nga ta. Sigurado asaan manan nga agawid ni Clifford. Sayang may. Ni di binalatan ti itugot ta Naimbag day di amanugang ta, saan data nga ibabain. Ura ni Gladys, itugot tayo tapnawan may bagbagana. Ay nawaw, malagip mo pa'y laang day di Gladys. Makapa-stress ka mo. Agkape kayo pa, nanang. Agyaman aklaunay, di bina anak ko. Anyang aminin ti gagarayo. Adati maangay a reunion iti ayandaan tiyo Helena. Kat kayat ko ang mapantayaw. Kaano, nanang?
Inton umay abulan. Ni Clifford nga amo na ka diti may papan iti day taarayon yon. Sigurado asaan manan nga agawid dayjay. Ngam uray saan ang makaumay ni Clifford. Mapantayo latta. Sumurot kalatan kada kamay. O sige, nanang. Tapno mayam amu ka mulaangan kadagiti kabagyan may. Saan da ka ngamin nga am-am mo ti daduma kat? Aywan ananang. Kaya't ko launay am-am mo dagiti kabagyan ti asawa. Anyat planong bakit? Inton bigatan ti reunion tayo. Anya aya ti kunadananang kantatang lakay. Makilugan tayo kanaw kada kasinsin Marta. Kasla masadutak mo't ngagbiyahe. Sana mabali na di ka mapan bakit? Ang mga no up and down tumanon ti panagkita ni nanang mo kanyak ijay. Saan mat siguro? Kan may sa, ang mga no sa anak a confident a sumango kadagiti kabagyan nyo ijay. Saan ngamin asyak ti paborito ni nanang mo a manugang na. Saan aninanang ti makagapo no apay amapan ka ijay bakit? Mapan tayo tapno makibanding kadagiti kabagyan tayo. Sige, panunutak pa'y man anaimbag lakay. Masapol nga agdesisyon ka itan tapno amok ti ibagak ni kasinsin Marta. Di ka matanagan. Jack ipalubos nga ibabain na kaninanang ijay. Pinanawang mat ni Gladys ijay. Maasarak nga ron iti dayjay a babae lakay. Ay nawaw, apay Mike. Wala, taumas asidog ki di kanyakon. Awan mo't dakas na no kaya't nati makiabay ken ka. Sa anak nga ron a komportable, udong. Anyan tula nga anti panunutan dagiti kabagyan. No makita dati kasya nga itsuraan ni Gladys a manugang ta. Naimbag pa ni Divina. Amo na ti agpili iti kawis na. Iso asosyal akit kitaan. Yak amukan ka bakit? Nagadulakit din nga amaw. No para kanyak at may mayat latamot jay simple. Awan ka di aramidam, Divina. Apay ka di, nanang. Ipaam-am mo ka kumakadagiti kabagyan may. Ah? Kadagiti kabagyan may anaggapo iti abroad. Ipaam-am mo ka ta saan da ka pa'y anakit kita iti personal. Mabiit lang, nanang. Ag-lipstick akpay mo na. Wan tapno presentable ka asumango kadakwada. Una, nakababain mo't aglang-langa ak nga anya. Kasta ti kayat ko kang kakait. Orayon naklabit, nanang Mabit lang daytoy. Mayat timod mo ang nagawid Rosita bakit? Siyempre taadumanan dagiti kabagyan tayo nga umapal kanyak lakay. Ay nawaw, umapal ken ka kunam? Wan. Anya ko matyapalan da ken ka ngay. Umapal da ta siyempre. Social tilangan ni Divina ang manugang ta. Amom kaday. Madlaw ko nga umapal da di nakita da ni Divina iti personal. Dayta ti paglaingam, tagpasikat. Kapod numay. Social akikitaan tilangan ni Divina ang manugang ta. Kaputakas jay ti postura na, kaslasan tamutan, ti panagkitam kan kwa na. Di mo man maawatan ti kayat ko asawunan. Ay na Rosita, aya, saan man na nasayaat ti kasta ka panunutam? Saan na nasayaat nga ikumkumparam dagiti manugang mau? Saan na nasayaat nga dapapaburam? Ay nawaw, apay nga may kapailang dito'y balay, sikan, nana mo na. Agsingira kaun, balasang kaun. Di mo't imbagakkan ka, ang awan pa'y kwartak ita. Awan pa'y ibayad ko kan ka. Kastala kanayon, tibagam. Natawunanon day tanga utang mo kanyak. Makauray ka kadimot. Agenggat ka nga agurayak. Saan pa'y nga rudan na i-release, tinamnamaak nga ibayad ko kan ka? Ay, awanon. Utang man gaya mon tinamnamaam nga ibayad mo kanyak. Narigat kamot amasing singir. Anyat masapol mo, Maray. Agpatulong ako makun ka, Maray. Agpatulong. Anya aklase ti tulong ti kasapulam, Maray. Tulungan nakman nga agsingir iti utang ti manugang mau. Utang ti manugang kaw. Ay nawaw, kamalisamot ti tao a kinasaritam. Asawa ni Clifford nga anak mo day di Adivina, saan ka day? No kasta. Adda utang ni Divina kang ka?
Adda maray, kita tilista akaw. Adda mo lang ID konfirma na dita. Ay nawaw, mangibabain launay mo day babaay. Napanak iti ayan da itay. Kat saan kanupay ang nai-realize tinamnamaan na nga ibayad na kanyak. Ayawanon, agparigat akon nga agsingir, tanagsasangamot ti utang na. Ay una yan ti kasta nga aramid day manugang kaw. Anya ti may imbaga ni muna, bakit? Tulungak ka nung agsinger. Asinaw ti singirin yaw. Ni Divina amanugang taa. Dakkel ti utang na iti daya amuna kanaw. Ni Divina, asosyal amanugang mau. Isulaang mat ti manugang kung agnagan iti Divina. Ay, day takit din. Ibabain na launay matang ti pamilya tayaw. Amo ka din ni Clifford, ti kasta nga naramid ti asawa na. Day tati jak amulakay. Awagak to ti anak ta. Isu, matlagaya makas jay ti postura na. At kwarta na, ngam nagapumot gayam iti utang. Ibabain na launay mat ti pamilya tayaw. Iti kasta nga aramiden na. Saan ka day, nga iso ti paboritom amanugang iday? Dakas na kunam kat sosyal akit kitaan. Sosyal nga agpaysaw. Hangam jak mo amo ang nagsasangagayam ti utang na. Anya ti gagara yun, nanang? Bayada mo, dagiti utang mo. Ha? Di ka man agindi di amo dita. Amok ti may papan kadagiti utang mo anya. Utang mo't nga bagbagayo. Imay tinakautangam iji balay kat nagpakpakaasi kanyak. Tulungak ka nung agsingir. Anya? Pangasay tagbayad ka. Saan ati anak ko kanti pamilya mi ti ibabain mo? Nawatam. Ni, nanang, apay nga anak po do ti ulo yo, katsiyak mo't timang bayad ka dagi jay. Gapaw ta mairamraman kami iti kalukwam. Kundi purmakan pa sosyal ka kanumal. Tagayam, nagsasangamit tan ti utang mo. Nakababain ti kasta. Pudno ka di tinadamag ko lakay. At da kanumot saan ang nagkinaawatan dananang kan Divina. Uwan taado kanumot gayam ti utang ti asawa ni Manong Clifford. Anya? No idi, kat dakkel ti bilib ni nanang kenkwana, ta sosyal akit kitaan. Saanan ita? Ngamin, ibabain mo't ti sosyal amanugang nga ipampanakkel na launay. Ay una yan. No apay mo't ngamin ang imutang pailaang. Jak manamukin ko na. Pakurangan na siguro tititid ni Manong akwarta. Dayta ti parikot kadagiti tattao adi na ammo ti makontento. Di da ammo ti limitasyon da. Nay, kita ma, ang mga nujak ammo kat adumot gayaman utang mo dita. Ay sos, awan pagdanagam. Tauray kastuyak laeng, oray simple aklaeng, awan ti ilimlimad ko nga utang ko lakay. Ay nalakay, inkarik iti bagik asaan ko nga ibabain dagiti nakaikamangak. Saan kayaw nagkuyog ka ni Divina? Saanan, jak kaya ti maibabain. Saan ka di nga iso ti paboritom? Tasigun kan ka kat sosyal akit kitaan. May panakil mau kadagiti kabagyan tayaw. Saanan ita? Sosyal nga agpaiso no kitkitaan. Ngam adu magayam utang na. Anya nga iti makunam ita. Awanan numaamuan dagiti kabagyan tayaw. Siya kon ti maibabain. Sapay impanpanakkel ko dayta ang manugang ta. Iso pa ti paborito man ya. Agtal na ka man dita. Naimbag pa ni Gladys. Simple kan amo na ti makontentaw. Saan nga utangira? Dayta nga raw. Sakit inuy-uyaw ko dayjay iday. Pagadalam dayta bakit agbalin ka nga minapatas. Saan nagaputa sosyal di may sakit iroroman mumutan di may sa. Oh, anya nga ita. Ti manugang ngay pampanakil mo iday kat isumot lang ti mangibabain ken ka. Ay, nawaw! Di mo rebang nga iruruman ti manugang mo, gaputa simple laang a tao. Uray simple laang no nasaya at met ti panagpuspuso na, kan amuna ti makontento, dakkelan a pagyamanam dayta. Ngem ti manugang a feeling sosyal, tagayam na ilumlummet iti utang. Well, papagayam,
Ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to'y YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaammo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Hayring tiwagwagan iti batog ti pagtrabrabahwak kati bakit? Agkasapulan da kano iti sales lady. Anya ko maitan hiring da? Kat ag-apply ka Ay nawaw. Diyak kaya ti agbalin a sales lady, Russell. Di ka man, bakit? Pagtrabahwam nga no amin nga ibagak kat di mo kaya. Ada tinabiru kak atrabaho klakay. Ay nawaw, anya mo ta trabaho dita? Online job. Agbuya ka laang tapno agsweldo ka. Andaya mo't kasta. Kada Ti ko natin nakasarita kat dakkel kanon tin na i-withdraw na. Iso nag-register akmeten Daytan samot di adda mabaybayadan. Wen, ada ti 2,000 apuunan. Ngem agsublin tumetla adagos lakay. Iso ti imbaga ti nag-imbita kanyak. Ay, kita bakit? Narigat ni may scam. Iskam met nga ibagbagam si ka, Russell. Saan nga iskam ti trabaho kanya? Nay, nagkapuan ti lechon baboy, bakit? Kat ginatang ko Adda kwartam? Di mat imbaga keng ka nga ada ti trabaho iti online. Naala kon ti umuna aswildok. Mangibang ko aktumanen iti dakdakkel no kwalakay. Ay, kita bakit? Awan ti easy money. Ay na, legal day di akumpanya. No siyak ti sika ag-register ka meten. Tapno saanen amasapol nga agbambannog ka nga agtrab-trabaho. Asino mat ti adda kumpanya na amayat nga agpaluging ay? Ag-member ka nga min tapno maamuam lakay. No siyak, saan apulos? Diyak kayat ti kasta trabaho? Okay. Ada kang kadayta no kayat mo ti agbambannog. Choice mo meten dayta Ay, kasano ngayon dayta? Diyak meten mairwar ti kwartak. Diyak meten maiwithdraw. Ay, masapul gayam nga ada ti maimbita nga ag-register met. Sakit dakkel ti in-deposit ko. Nay, adan samot parikot mo ba kay? Kasano mo nga min lakay. Diyak meten mairwar ti kwartak. Masapul ka nung ada ti imbita nga ag-register. Anya? Kasano dayto yun? Sakit dakkel met ti in-deposit ko. Kunak to paiken ka. Amangan no pudno ti atap ko nga iskam day ta trabaho. Sana mabalin lakay. Kakaisuna akwartak dayjay. Asino nga tati mabalin nga imbita nga ag-member met. Pangasim di ka akar-aramid iti kalukwan. Kaasimot na kiti maimbitam no may law anda gapukin ka. No awan ti maimbitak, awanan Jakun mairwar ti kwartak. Awanan logi ka. Naloko kan. No nag-apply ka kung maidi ibagbagakin ka, di nasayaat ko Saan ka kumangagparparikot ita? Sana mabalin. Jak ipalubos ang masayang ti kwartak lakay. Awan aramidam kasinsintot say. Awan kasinsin, apay ka ding. Awan pa'y nabiru kam apagtrabahuam. Awan pay nga rod. Agbirbiro kakpay laang. Ada amok amabalin mo apagtrabahuan kasinsing. Anya dayta? Dayto ni I-download mo dayto nga application iti cellphone mo. Ag-register ka kasinsin. Kasano ngay nga agsweldo ak dita kasinsen? Agbuya ka laeng kasinsin. Ngamsakbay ama kapag rugi ka. Masapol nga ada deposit mo at 2,000. Ay nawaw, nagdakkelan kasinsen? Kasta talaga. Ngam dakkel tumet ti maswildom no kwa.
Anya ngay, mayat ka kaday. Nalakalaang dayto at trabaho ka sinsen. Panunutok pa'y man kasinsin. Okay, adda kang kaday ta. Kumusta nga ti trabaho nga jaya ti kasinsin mawanak ka? Nakadesisyon ka ka din? Kasla agdwa-dwa ak nga rod tatang. Kung ako man no dakkel ti masweldom ijay. Dinamag ko ti gayem ko, kat na ibaga na anarigat ka numot gayam ti agwidro iti kasya at trabaho. Nag-member ka no ngam nalugi mat. Masapul ka no ngamin nga adda ti maimbitam nga ag-register, sakbay ang makawidro ka. Anya, Panagkunayo tatang, husto laang nga tano saan akon nga ag-member. lukas ta ti imbaga ti gayem mo. Nasaysayaat no saan laeng anak kao. Ang mga numalugi ka matakas ken kuana. Sapay nagrigat ti agbirok iti kwarta ita apanawan. Adda akmanen kasinsen. Kumusta ngay? Ag-member ka ka din. Pasensya kan kasinsin, ngam saanan. Diyak kayat ti ag-member iti day tatrabaho. Narigat ka numit ko na ti gayem ko nakapadas. Ay nawaw, asino matagayam mo? Kasano ko maanarigat? Kat no naglakalaang may dakkel pa'y ti income no kwa. Agaplayak latan ijay sentro kasinsin. Sayang mo't. Diyak kayat ti maiskam kasinsin. Iskam mo't nga ibagbagam dita. Saan nga iskam ti ijajayak at trabaho kang kanya? Awan mo't laang pagpuuna kasinsin. Pasensya kan at talaga. Anya ti umay mo gatangan, kate. Sa anak agumatang na Leticia. Anya ngay nga raw. Imbitaon kayo nana. Ijay. Pagkwartaan nana. Adda ti touchscreen a cellphone yaw. Saan ka day? Ay kaadda ah. Apay ngamin aya. I-download yun dahito yung application. Sa kayo ag-register nana. Ay nawaw. Anya ngay dayta. Pagkwartaan nana. Iso ti paggapgapuan ti kwarta may. Iso akitaan yaw. Uray sa anak nga agtrabaho kat adalat ta kwartak. Aya. Kuun! Iso na lang tamasapol ti 2,000 apuunan. Mabalin mo lang anayunan nana. No dakdakkel ti puunam, dakdakkel tumet ti income mo. Ay nawaw. Kaslamayat dayta ah. Ay wana, mayat talaga nana. Nalakalaang. Anya ngay, kayat yaw ti ag-register. Ay wan. Ngam kompleto pay ati 2,000 apuunan. Umay kanto dito istor ko inton lunays ta isuro na kwan. Mayat ti isa mo ang nagawid Siyempre Apay mo, Win ata mairwar ko malaangan ti kwartak iti dayjeng application. anya? Adda ti nakasarita kat ag-register kano inton lunis lakay. Ay, kasi mo, ito na sino man dayta. Naa, apay akaasay. Una, ta ipasamot kan kuha na ti parikot mo. Masapul nga road nga dati may sang ag-register iti link ko tapno maka-withdraw ak lakay. Panunutom mamat ti pada mataaw. Naloko ka lang arudan. Aramidam mat iti pada mataaw. Asino ti mayat amaluging ay. Mapanak iti ayan ni Nana Leticia itatatang. Apay ijay, Mapan ko bayadan ti utang ko iti istor na. pakibayad mo man ti 20 pesos nga uday. Dayjay laang ti utang yo tatang. Wine, pakibayad mo pa'y laang tapno malpasan. Tapno pautangan nakmanan no awan kwarta. Ungayam nana, inayon mo ti 20 pesos nga udi ni tatang. Sige, kat agyaman aklaunay tutse. Awan anyaman na nana. Utang mi dayta, iso arumbang laang abayadan me. Adamot laangan pagpuunak. Makaregister akon iti trabaho nga ibagbaga ni Kate. Anya ti kunayo nana? Ag-register ak iti trabaho nga ibagbaga ni Kate kunak. Masapul ka no ngamin ti 2,000 apuunan. Ngam agsubli ka numat adagos, tanalakalaang ti maaramid, kan nalakalaang ama i-withdraw. Ay nawaw, ululbudan na kayo dayjay akasinsin ko nana. Ha? Sigun itigayim ko ang nakapadas iti kasya ang trabaho, kat narigat ka no. Masapul nga adda ti maimbita tapno maka-withdraw.
Aya, Nalugi ka no tigayim ko nana. Adda siguro dagiti naka-withdraw ng manmanaw. Saan nga amin kat mapagasatan? No da tayo amamirmiraot kat narigat ti ma-scam nana. Adda ako, Nana Leticia. Ag-register kayon. ay, saan gaya man? Ah, anya? Jakon ituloy ti ag-register, katay. Ay, nawaw. Saan ang mabalinti kastaan, Nana? Saan ka di ang nagsaritaan tayong data? Wan, ngamno siyak amarigrigat. Jak lakit di kayat ti malugay. Ti ko na ni Tutse kat narigatan ka no ti gayam na anaka-withdraw iti daytang application. No kasta. Dayjay manan atot si tinang dadaal iti plano? Talaga dayjay akasinsin ko ah. No panunutan ana imbag, asino mat ngay ngamin ti kayat na ti malugay. Ammom si ka, Tutsay. Talaga kontrabida ka. Ay nawaw, anya man ang ti pagpupudutan ti ulom kasinsin. Wala ta dinadaal na Nana Leticia. Ah, dayta ti makagapo. Kasinsin ka pa'y mga road. Ti kanyak laeng, di ka agulbud para laeng iti kwarta. Kaasimot jay bakit alukluk kunyo. No di mo kaya ti ag-member. Di mo dadaalan ti trabaho amang bibiyag kanyak. Saan ko adadaalan ti trabaho yo kasinsin? Ti kanyak laeng, ibagayo ti pudno kadagiti imbitaan nyo. Na Sobra kan inuulbud mo't ngamin ti istoryayo. Tapno laeng ag-register ti padayo a tao. Di kay maasyan kadagiti mailawan kapo kada kayaw. ang mga no kasapulan nyo ti trabaho na nanilay. Nay, anya at trabaho ngay. Online job, Nana. Ay nawaw, anya at trabaho dayta. Dahito yung application, Nana. Agbuy-buya kayo laeng. Dakkel ti maiwithdraw yo dito, ino ag-register kayo, Nana. Iso ti paggap-gapuan ti kwartak. Ay, nakaregister akong dita. Ngam saan mo't apod no analakalaang tagsweldo dita. Amangan mo ngamin no sadot kayo. Noo mo na awithdraw, nalakalaang. Ngam no may kadwa ay awanan, agparigatan, masapul nga adda ti maimbitam. Ha? Dayta ti pudnaw, iso adda kayaw. No agimbita kayo kat jay pudno ti bagayaw. Saan kat atay inuulbaw? O na yan da dya katay. Apay ni katay, marinilay. Ipili na kidin nga registerak iti online at trabaho nga ididyayan na. Dayta ka day, jay bagbaga na ang mabayadan, maray. Wun maray. Ay nawaw, imay mutlaang dito istor ko, idi na palabas abulan, maray. Naimbaglangan taadda nito't si anang ibaga kanya. Saan apod naw ti bagbagada na lakalaang ti agswil daw. No damaw, okay lang. Ngam no dakkelin ti puunam, ha? Agparigat dan nga agwithdraw. Hay, na yan ti tattao ita. Tila mapampanunot da apagkwartaan. Wun nga rod maray. No kakasta ngamin nga online kat ibagada adakkel ti maswil daw. Imposible dayta. All-budan da kalaang tapno ag-register ka kat makakumisondakan ka. Adaman sa lutsudakan ka, Russell. Anya na ita, tatagado? Pudno ka day, adakal ti masusweldo ni bakat mau, iti online na trabaho na. No ti online application ti dakdakamatan nyo, agparparikot ni bakat ko ita, tata. Ay nawaw, apay mait. Una, tamasapol nga damay sa ama imbitana, sakbay ama error na ti kwartana. Di ko na nakantot si ide, kat dakal ka no ti masusweldo na. Na minsan lang nga naka-withdraw tata. Diyadado mga ibagbaga na, inuulbud laeng. Imbaga na lang nga nalaka, tapno adda ma-recruit na. Anya! Dahi tatipod no tata. No daddo mga min, kat saan da nga ibaga tipod no, may papan ka na kita nga online application, kas kada online job. Agulbud da. Ibagada amayat, nga oresan mo, tapno lang ag-register ka. Ay nawaw, saan mo't kat di nga amin, kat scam? Ngam kaaduan ita, tata. Isa masapol nga aganad tayo. Ay naimbaglaangan ta saan ta nag-member. Wun nga rod nana, pudno gayam tinaibaga tigayim ko. Ay,
Talaga mo, titattao ita. Aramiden da amin. Agulbod kan lukwan da tipada da atao tapnula ang ada kwartada. Un nga rod, tugod to bitro ngamin nana. Dakil unay ti kwarta asusweldon da kanong. Naimbag kumamot ano dagita nagmember kat sandang agul-ulbod. Siyempre, agulbud damot tin atap no adda maimbitada nana. Saan mo't kit di nga amin kat iskam, ngam addalat na. Ibagada amayat daytoy uray sa andamot asiguradong. Hay, wan nga rod Isu amasapol nga ganat tayo. Saan tayo nga agpaluko kadakwada? Saan man anasaya at ti ugali nga agul-ulbod, kate? Ay nawaw, kasangsangpot ko laang ngam kastamot ti ipasungad mo. Apay ka di aya? Apay nga ibagbagam kano analaka ti ag-withdraw. Ken dakkel ti sweldo iti dadyang application. Unay kan, Russell. Common sense mo Common sense. Naragsak ka kaday no ti kwarta agas-gastusam kat naggapo iti pananglukaw iti pada matao. Diskarte nga rod day jay tapno ag-member damot. Ay awan mon kate. Agar aramid ka lang iti pagbasbasulam. Kaasi mo dagiti may sagmak gapo iti kinaulbud mo. Agring-rigat na lang arod. Lukwam pa lang. Ulbudang pala ida. Di ka makarik na iti konsensya ya. Adamot ten kadakwada ano ag-member da. Wen, adda kadakwada. Ngam sakbay nga imbita ida. Ibagam ti pudno. Di mo ibaga adakkel ti masweldo da no saan mo't gayam. Makabasbasol ka lang. Apay kasta ti kawas mo. Adda interview? Wan, agaplayak latan. Kasta Alanganan mo laangan ang maiwidrok ti kwartak iti dayjeng application. Agraman po unak, awanan, saan matan ang nagsubli. Tinapateg kat awan na lokom. Awan na imbitam. Kasi damot ano may lawan dagapukin ka. Sa bagay mo't kit di Bidrot ko dayjay ta nagpaluko ak. Gaputa naka-withdraw ak iti naminsan kat impagarup kon amayat dayjay at trabaho. Pagadalam daytan anapasamakin ka bakit? No legal at trabaho. Awan tinalaka. Wan, agpakada ak nga rudan. Adapay interview ita. Ituloy tanto laangan ti agsarita inton malaw. Okay. Agan anad ka mahit bakit? Kita tama nga nadamanan ijaya da nga isiman ni ijay kat patyem manan. Saanan lakay? Nagadala kung tinapasamak kanya. Ay, nawaw! Liklikan tayo kumati mangloko kan agulbod tapno maadaan tayo laang iti kwarta. No kayat tayo ti agprogreso, aramidin tayo kumababaan iti nasayaat kan legal awagas. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdangdangag. Kaya't kulaan nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! No kasta, adalakad mo, Marian bakit? Adda nga rod. Apay mo tadi mo imbagbaga na sapsapa. Ay nawaw, kaitetex nga rod ti kumarek. Kasano nga rudin ti anak ta? Saan mo ta mabalin nga iba ti tangagmaymay sa dito'y balay? Ang mga nutila man aramidin nan. Itulod kulatan iti ayanda nanang. Sukunan tanto laangan inton malam. Awan nga tatilakad na nanang. Ay na, sa dino kumanga iti sabali apapanan ni nanang kat awan mo trabaho na. Sa bagay mo't kiti Malari ingam ni Fred, tagigiddan tayon amamigat. Mangidasar kamot nga rudan, iti kanin tayo, bakit?
Di mo maimpakpakaamaw nga umay kayo dito'y balay, Marian anak ko. Ipaaw-awir ko ti apo ko yun, nanang. Ah, Adda nga min lakad ko. Nimot Paulo, adda trabaho na. Saan ang mabalin nga ibati mi ni Fred ijay balay, ta ang mga nutila man ar-aramiden nan no awan kami. sige, siya kunti makaamo iti apaw. Ay na, agyaman naklaunay, nanang. Awan anyaman na anak ko. Ay, ni Janice nga eh. Nagtrabaho ti kapsat mo. O sige, agrubatak nga rodan, nanang. Fred, anak, dito'y kapaila ang ayan ni apong mo, ah. Naimbag dito'y tada ka, duam. Anya nga oras sa sukunan nak, nanang. Depende, no anyang oras amal pastilakad ko. Agawaan nyo, Di kay mabayagan. Awan pagdanagam, takas na kunak itayan, at damot ni apong mo akadwam. Sumrekan tapno makarubwat meten ni nanang mo, Fred apaw. Asino ti sirsiripam apaw. Apong, kayat ko ti makayaayam kadag iti ubing. Anya, Panubusan nak ko ma. Sa anak matkit ding o madayo. ay saan amabalain. Ang mga no inton madamdama ket mapukpukaw kantaw. Sigurado asyak ti pabasulin ni nanang mo no mapasamak dayta. Sa anak nga madayo, apong. Panubusan nak kumamat na Mudinak panubusan. Aglibas sa ka talaga. Ay nawaw. Nodda ni nanang. Sigurado palubusan nak matlang dayjay. Palubusan ka. Ngam siguraduam adita ayan ti kaarubala ang ti papanap Wala, apong. O sige, palubusan ka ang makiayayam. Ngam di kay umadayaw, kandi ka makiap-apa ka dagiti padam nga ubeng. Ay nawaw, kunak man no makiayayam ka apaw. Jakon kayat ti makayaayam katakwada, apong. Iti anya agapaw. Sa bali ti ugali da. Di ka maawatan apaw. Anyat na pasamak aya. Dakis da kanya. Di da mo ti agpabulog. No kasta nga road, dito'y balaylatan ti pagayayamam. Wano saan, agbuya kalatan iti tibay. Kayat ko tagbuya, apong. Nay, inayadom ang mga numaperdi ta remote. Kagat-gatang laang ni Antem ta TV may. Ni apong mat. Saan ko matapir dyan kat? Kainayadom nga rod Wan, sakti makam mo. Naladaw kamot anagawid ita, Janice anak ko. Ay na, kinasarita nakti kaaruba tayo nanang. Adain pabuya na kanyak. Sa dino ti ayan day ta, Fred? At dati ka anakam iti salas. Madama nga agbuy-buya iti tibay. Apay ka day? Ay na, mangibabain day ta akaanakak nanang. Apay ka di aya? Pinirdi na ti bula ti anak ti kaaruba tayo. Idikwan, induron na kanupay jay ubing. Andya, Ay na, nuapay mat ngamin a pinalubusan nyo arumwar, nanang. di mo amo akas tagayam ti aramidin na anak ko. Naimbaglangan ata saan agrabi tinapasamak ija anak ti kaaruba tayo. Isu mo lagayam anagawid adagos itay. Ada mo gayam man kalukuan nga inaramid na. Ay, mabit man lang tabagbagaak day ta akaanakak nanang. Saan anasaya at tikas tangar aramidan na? Saan tumat ngamin abagbagaan ni Manang Marian? Saan anasaya at tikas day nga inaramid mo Fred? Niyan ti Janice mo. Apay nga induron mo ti kaayayam mo. Pinirdim pa'y tibula na. Una, tadi na kayat ngay pabulot tayo ayam na. Ngam saan anasaya at tikas day nga inaramid mo. No di nakakayat apabuludan, di mo ipilit ti kayat mo. Si Rumunan nakman nga nanti. Takam malikat nga ron ti inaramid mo. Nakababain, Fred. Ipulong ka kananang. Na, di kag sangit Sandang ungungtan ni nanang akas na. Si kalang di kas ta kanya. Gapo, tadyak kayat nga ulitam ti kasday nga inaramid mo. Kasanulaangan, nung na-ospital di kay ayam mo. Di kat gastos tumanan. Saan mo ta nagdara ti ulo na? Kanbula lang mo tay. Ay na, nukas tamat lang ang makiap-apa kakadagi ti kay ayam mo. Nasaysaya at latan, no di ka rumrumwar. Tachinelas ko man bakit? Agdiretso ka pa lang iti ayan da, nanang. Ay no, apay jay. Anya ko
Mapay ngay, sukunom ti anak ta Anya? Kunak man no sinukon mo. Saan pa'y nga road? O naikan bakit? Ay nawaw, awanin ti adu pa'y ariri. Mapanmukit din sukunan ti putot mo, tani, rabiin. Delikado. Ngala, wanay. Mapanay. Kasta, agtungpal ka adagos no adda maibagakan ka. Saan kat aday taririm tinang nang runa? Oh, kumusta ti ayan ni apong mo, anak ko? Inong tanak nanti Janice, nanang. Anyat ko nan? Inungtan na ka ni Antim? Wan, Ay nawaw, iti anya aga po. dakman na mo. Dakong kahit di mapanidya, nanang. Dak kahit di maungtan manan. Nakabutbutang nanti Janice. Iti anya aga po nga inungtan na ka. Dak amo ginante. Nakabutbutang. Nakaungungat. Ano, bayam, kasaritak to ni Antim. Saan amabalin ti kastang aramidan na kan ka? Yaman ak, nanang. Matruma kamutan iti kastang aramidan day babae. Agsarita taman iti nalapat, Janice. May papan itian niya, manang. Agdardarasak, tada trabaho ita. Agtugaw ka pa, itanapatag ti pagsaritaan ta. Oh, apay nga inungungtam ti anak ko. Ah. Anya? Ti kunam siguro kat jak maamuan ti naramid mo niya. Ay unay kan manang, binagbaga aklaang ni Fred akaanakak. Ngamin, induron na ti kaayayam na. Saan lang aday ta? Pinirdi na pa'y ti saan namat nga ayayam. Oh, nakitang ka de nga iso tinangaramid. Ay nawaw, saan ko nga ong tanti kaanakak no amok nga inosente manang. Ay grabe ka mat. Makapatroma ka. Matroma ni Fred iti kastang aramidong. Anya man tatroma amang mangagaw. Jay apuyo nanang, natroma iti naramid ni Janice. Di nakit din kayat ti umay dito ya. Ay na, ammo ni nanang, abinagbaga aklang ti anak mo manang. Saan na maki di adinangran ni Fred? Binagbagaan na lang ti anak mo, Marian. Para mo lang iti pagsayaatan ti anak mo, ti inaramid ti kapsat mo. Ay nawaw, di yu ammo ti kunada at troma. Ayawanan na, saanan akayat jay apo kuyo ti umay dito. Gapo iti naramid day ta babae. Nagkapuan ba ka? Itay paasap sa puling ka. Iti ayan dananang. Apay dyan? Binagbaga ak ti agin lalaing akabsat ko. Ay nawa. Apay ni Janice. Di mo ka di mo ti naramid na iti anak ta? Saan ngayon baga ni Fred kan ka? Apay ni Janice. Ang mumat ni Fred. Ang mga nodaman kalukwan ngay naramid nan. Iso nga inungtan antina. Awanan na. Matroma ti ubing iti kasjay nga aramidan ta. Ay na, unay kan bakit? Pagsayatan mo't lang ni Fred no bagbagaan dagiti kakabagyan tayo. Tinapatig akit di dadangran. Wina, nga maikat mo nga rod ti troma kan kwa na. Makapatroma man ti kasjay nga naramid na. Ay nawa, overacting ka man ako na akong bakit? Trauma mo't ngay bagbagam. Binagbagaan dalang ta anak mo, sakit ang launay mo tayo. Basta, jakon ipalubos amapan manen ti anak ti jay. Kaasi jay ubing iter aramidan da. Tawan matan tinapalabas. Nga mariknak nga ada sakit tinakam ni manang mo kadata Janice anak ko. Ay, mariknak matlaang nga aging gaita kat nasakit tinakam na kanyak, tabi nagbaga ti anak na. 5 taon mo't tan tinapalabas, nanang. Una yan ayan ni manang mo. Imbis amaragsakan, tatultulungam amang disiplina iti anak na. Saan kasakitan na magayam? Ay, wan nga rod ah. Matrum-trum makano nga rod di anak na. Saan mo't agrabe ti inaramid mo iti kaanakam? Mas grabe latamot ati inaramid ko apan ng disiplina kada kayo nga agkapsat, idi ubing kayo pay. Ina, naku nampay nanang. Katno kanayon kami amabaot, idi tunggal agkamali kami. Angam anya ngay nga raw ti maaramidan tano sakitin mo dayjay ni manang mau. Adamutin ken kwa na ah. Paulo! Paulo! Apay ka din yan. Ni Fred. Diyak ka mo ah. Ay no, kaslaawan bibiyang mo iti putot mo. Saan pa'y anagawid? Ngam kasla di ka madanagan.
Mapan kayo tayo tigayim na. Sigurado nga ijay manin tayo na. Ay, nawaw. Di ka reklamo Disiplina ang tanak mo. Tano kasta sa bali at tao timang disiplina kinkwa nakit sakit ang might. Matruma ko nam tumanan. Di mo amo ayat, ikunada at Roma. No kastala ka na yun. Awan lat amok marian. Amangan lo inton madamdamakit si kati matruma. Ken madipres itar aramidon tanak mo. Amom si ka, Fred. Talaga asakit ti ulo ti ipapaay mo kanya. Apay ngamin nga unget kayo nga unget nanang. Wan tama ka paburak iti darat ikastang aramidang. Dakam mo kada kayo. Pangaasi man, Fred. Nabambanugak nanang. Pangaasiyo ta ipuspon nyo pa lang ti panang sermon nyo kanyak. Ay no, jak amo. Jak amo kan ka, Fred. Anya nga itabakan. Sikamot lang ang tagpare ko. Ay nawaw. No awan na saya at ngay bagam. Agtal na kalatan, Paulo. Ibagbagak lang, mat. Bakit? Guram tumot nga. May nagiti kabagyam amang bagbaga iti anak ta. Awan lang aruden maitultulong mo. Nagadupay laeng mo't asaong. Na, tagkatawa pa'y. Awanin, Marian. Mapaspasama kan timbagak asigati matruma. Kan madipres iti kastangar aramidon ta anak ta. Ay, Mustang! Aguli makan! Diyak magustuhan da kita rumrumar itiniwat mo! Anyat gagaram anak ko. Ay, may stress ak launa yan, nanang. Ay nawaw, anya ba't ti pa ka-istresam? Ti apo ko yung ananang. Apay ni Fred, ada ka di kalukwan nga inaramid na. Ay, sakit ti ulo lang kanayon ti ipapaay na. Daitan ti bunga ti panang disiplinam kang kuana. Ay, tsaka mo na niya taramidak, nanang. Siyak matan ti ma-stress ita. Kasanaw kat di mo magkayat ang mabagbagaan ta anak mo. Delikado ti matruma kung kunam iday. Anya ngay ita, si kamo laang ti madipres iti araramiden da. Bidot ko day jay, nanang. No bagbagaan nga minti kapsat mo, no sabali a tao ti anak mo, di mo idaguraan, no di dangdangran ti anak mo. Di ka mabutang amang disiplina iti anak mo, tapno saan amayaw awan. Nasabat ko ni manang ditadalan itay, nanang. Dito'y balay ti nagapuan na anak ko. Apay ka no? Wen ata ma-stress ka no iti ka anakam. Ne, apay mat? Tangken ulo ka no ngamin ni Fred. Ay na, ni manang nga talaga. Anya kumahangay ti ekspektaran na kat di namat ngamin kayat abagbagaan ide. Ang mga numatruma jay ubing kung kunanamat ngamin. Gumura pa'y no ilintag tayo ti kamaling aramid ti anak na. Naka-Amerisan day jay, tamarigatan na amang bagbaga iti anak na. Nala daw una yan, nanang. Manumutan nga iti tawon ni Fred. Narigatan ang makuriktar day jay, nanang. Saan asyak ti pagpungpungtutan, Fred? Ay nao, apay nga agunget kayo ngay. No di mo kaya ti agadal, idiritsong nga ibaga kanya. Tapno saan asayang ti banmug ko. Da kayo mat tinagdesisyon nga gatalak. Da kayo pet tinag-enroll kanyak. No kasta nga raw, uray agsar ng kapailaang. Diyak magustuhan ti kasta pa nagsasaong kanya. Nagbalbaliw kayon. San kayo matakastay diya? Un at ating mangkanan ti ulom, di mo amo ti mabagbagaan. Ha? Saan ang mabalin ti kasta kanyak, Fred? Saan asika ti boss iti day ti abalay? Tapno ti kayat mo ti masursurot. Nawatan! Sigurado ka kade, apagsardangan pa ilang ni Fred. Wan, agsardang pailaang. Sige. Tapno agnakam, aglablabos nga minon ka. Wan tabinaybay amot ngamin. Ide. Ay nalakay, di mon ulit-ulitin. Amom lang arudan agil ti datang. Ita, amumon, bakit? Saan adakes no maong tanda gitubing? Saan adakes no ilintag tayo dagiti kilong aramid da? Wan lakay, amok daytan. Saan adakes timang bagbaga iti ubing no paramot iti pagsayatan da? Panunutem akaasi ti ubing ang mabaybayan. Tadakkel ti posibilidad na adumakkel da anatangken ti ulo da. Nawatam, bakit? Ay, nawaw! Saan ko mga agsakit tinakam mo no ilintag ti sabali a tao ti kilong aramid ti anak mo?
Imbes aguraam ida, agyaman kakit di. Ngamin, tinulungan da ka amang disiplina iti anak mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! At tayo yan, ti sardinas agat-gatangam, bibiyan nakaw. Agyaman unay, nana. Ay nawaw, apay akas tati busis mo. Kasla di ka pa yun makaisam. Ada ka di parikot mo. Magparikot kami nga rod kan nila kay ko, nana. Anyat pagparparikutan nyo aya. Inga, tumanan tilan lady mi ti abang mi iti balay apag nanaudan mi. Parikot mi ita, tawan pangalaan mi iti pagbayad mi, nana. Sakit awam mo na talgad at trabaho yu iti asawam. Ay na, day tangarod kot, nana. Amangan ko na, no, kayat yung nga ipaabang jay dagayo ijay laod, nana. Pimanaw samot ang tisigod nga agab-abang ijay. Mabalin mo't ngam kasaritak pa'y nga umuna ti anak ko no anya ti makunana. Kanumano ti abang na dayjay. Ala, un man, nana. Ay nahagyaman naklaunay. Bagaan daktuan, nana. Lakay, imawag ni nana tirya kanyak itay. Ti kunana kat nakasarita na kano ti anak na. Mano ti abang na nga eh. Ure, 4,000 per year. Kunana mait. Dadya ka no matimbaga na. Kat no kaya ta, mabalin tamot laang garden. Tanalawa mo't dayjay. Ay, kat mait nga rot ano kasta bakit? Adda, timulaan tayo tinatag. Wala kay. Oh, anya ngay. Ipa-reserve kon kanina na tirya? Un bakit? Ibaga mga abangan ta. Naimbagla nga da pangisaadan ta iti kalapaw ta. Kan pagmulaan tayo tinatag. O sige, i-text ko adagos kanina na tirya. Tapno muna nga interesado ta iti dayja adagala kay. Mapan kuntuman kita no ayan na abanda ti mayat apang ipatakdiran ta iti kalapaw ta. When mabalinlat tamot lakay. Tapno maiplano ta na imbag. Makahangis tamot lagan bakit? Naksayanan ti parikot ta. No dito'y ti pangipatakdiran mi iti kalapaw me. At dati may sakaruba me. Di addam to ti kais istorya. Sino ka? Ayan yung alamidam dito eh. Ay, naimbagal daw yung tata. Siyak ni Fredo. San ko salsalod suday no na tinagan mo? Ti kayat ko amamuan, katuan niya tala alamidam dito eh. Ay, ko tata. Abangan mi ti dagadana na terya. Plano mi tagpatakdir iti kalapaw mi, kanagmulay tinateng. Panagkunayo tata. Okay lang nga ta, no iti asidag yulatan ti pangipatakdiran mi. Ay, pangasiyo ah. Di yu iya sidag ti kalapaw yu iti kalapaw kaw. Ne, apay nga tata. Di yu kayat nga adda ka aruba yaw. Dakat! Awan pagdanagan nyo tata. Tanasaya at kami mo ti asawa. Di yu panggapan ti mangipatakdir iti kalapaw yu iti asidag ti kalapaw kaw. No di yu kayat ti gulo ko nagtubay. Sige. Saan nga doon tata? No di yu kayat? Saan mi ngay pilit? Gumatangak man iti mantika na naterya? Day talaan ka day. Wala na. Titibahid ko. At tugaw ka biay, ta isupot ko ti mantika agat-gatangam. Wan gayam.
Asino dyan lakay ijelaod, nana? Asino alakay tidakda ka matam? Tay lakay nga kinkukay ti kakaisuna kalapaw ijay. Ah, ni bubong dayjay. Bubong gayam tinagan na. Apay ana sa ludsod mau. Ay, kwa. Awan mo kiti na. Kahit ko lang amamuan. Ipadas yaw ti makiis-istorya king kwa na. Wala na. Numaranaan mi amayat timod na. Bakit? Anya ti makunam. Mayat ka dimot lang ti kalabaw ta nga impatakder ko. Ay, mayat latamot, alakay. Tinapatag kat adapag na idanta. Ay, nawaw. Ni tata bobong ti lumabas bakit? Kita ham ti reaksyon na. Ay, kasi ti sigod, agsipot-sipot manay. Bambantayan na siguro ti garaw ta bakit? Ay, bantayan na la amin ay. Kasaan mo't ama agrabyado. Anay baglaan nga na, ta dito iti nang ipatakderam iti kalapaw talakay. Saan nga iti asidig na? Uwan nga raw. No inpilit ta tinagipatakder ita sidag na. Sigurado agulo. Di mo ipadlaw nga iso ti pagsarsaritaan talakay. Ang mga no inton madamdamak, darupin data. Sakit istrikto launay mo, gayam day talakay. Mabit man lang si ka lalaki. Ha? Isya ka dito kasarsarita yo, tata? Asino kumapay tinagduma? Datalang matitao dito. At ka di bagayo? Inton sumaro na. Agbiro kayo iti sa bali apag nanyo Ay nawa. Apay mo takas ta, tata? Kaya't amag na kayo iti parangak. Nalawag ka din. Anya? Magnakailaang manindi tao'y tamaki tayo ti birbiro kanyaw. Awan mo't sa bali apag naan mi, tata? Parikot yun ay tan. Ibilok yung mata. Saan kumamot akas ta, tata? Iti paraangan nyo lang amumi amabali na pagnaan may. Kaya't amakita ti panagrupro pa yung itasawam. At nakali naramid may adi yung nagustuhan, tata? Awanin ti ado sa lutsog. Arabidin nyo lang tanong niya timbaga. San asyat ti pagpungpungtutin niyo? Makapaasar mo da jalakay. Ay nawaw, dayjay at tatabobong manan? Oyen, di nakidi kaya't amagnata iti paraangan na. Ay nawaw, abay ka na. Diyak maramoy ti da jalakay. Magnakay lang man dito eh. Kuna nakid din kanya. Ay, naglukon dayjay alakay. Iso, madlagayam amadi ti panagkita na kanyak, itay limabasak iti paraangan na. Ay napudot ti dara na kadatalakay. Awan mo't amo ka basol tagin ko na. Talagang sakit di nga ugali na ti kasjay. Nagdumak nagduwa-duwa ka mang sumbat kin ko na. Talakay kat nga rod. Di ka latan agtagtagari inton sumarunulakay. Kandi ka mangisawang iti makapasair abalikas. Tapno saan nakarkaro agumura. Awan ba kayo? Oray kasi ti pa nagsasaon na kanya katagtap-tap pala. Masaya at lahat ti pa nakisaritak kin ko na. Talakay kat nga rod. Kinasaritak ni Pridaw, maipapan itikapsat mo, Mari Mabel. Apay ka no, maray. Apay, tikabsat ka. Istrikto kanumo ni bubong kadakwada. Iti andi aga po ka no, mga agis istriktaw na jay alakay. Idi damaw, di na kayat nga agpatakder da iti kalapaw da iti asidig na. Idi kwan, di na kanumanan kayat ang magnada iti paraangan na. Aniya? Bagbaga am ti kapsat mo, Maray. Da Frido kan bibyan laang ti kaaruba na ijay. Kastapay laang ti trato na kadakwada. Agin i-stricto pay laang. Talaga asan nga pampanunot na jay ataaw. Asino nga'y tinamnamaan na at tumulong ken kwa na no apaan na maamin. Ay, huwag nga raw. Siya ka adayo kami mo akakabsat na kinkwana. Dayta ti di na mapanunaw. Narigat ti agin i-strictaw. Ta ang mga nuag kasapulan ta iti tulong kat awanan ti mayat at tumulong. Ay, naku nampay, maray. Enya ti gagara manak. Imaya, tao may kasirmunan. Ino. Enya ti mo kabasol ko kada kayo. No kada kamay, awan na talaga. Ngam kadagiti karubam adaw ti basul mo. Na,
Nagpulong dagi dyan ang gasawa ka na kayaw. Ni Mariteria, tinangidanon kanyak. Kas day mo't langin ha. Nagistorya da kinterya. Ni materya. Indano naging ka. Sana nasayaat nga agin i-stricto ka rin kaw. Sana garod akomportable ka na kwada. Na. Apay, Mike? Ada ka di dakas ngay naramid dakin ka, ah? Tawag mo tinday. Gamsaan tayong ambaw. Nanya ti sumaron na mapasabak. No para kanyak. Sika, ti ayan ti parikaut. Ida niya agapaw aparitam ida magna iti paraangan mau. Gurguraam ida, nga awam mo makagapaw. Imbagak mata sana ka komportable ka na kwada. Una, tanalawag mo asika. Ti ayan, ti parikaut. Ay, agpanunot ka. Tadumteng tutial daw akasapulam dagita at tao. Panunutab. Isuda, ti asidagkan ka. Ganyan ting desisyon ko. Isuday dahil manang. Sa haling nagbalaw. Nimbaga ka sana ka komportable. Talaga saan? Na. Agpatangkan ka man ako na kaon. Ay, sige. Ha, nangamong ka man langan. Lakay, ang mga no pinagsasawan na kamanin dayjay alakay Fredo. Bakit aglinabas kay ti paraangan na? Duhal daw na dyan, nakikita dahil alakay bakit? Awan tao, di ta kalapaw na? Dito, di dyan sigurado. Nakarikap mo titawa kan rin daw na. Wano, at dati na panan na. Nakarikap titawa kan rin daw. Yung kasla saan anay kandado. Ay no kasta, saan ana ikandado ti kalapaw na? Kasla saan? Bakit? Ay nawaw, abay ngay nga ta. Kanya nga tanong mapanta si Ribbon. Nakabutbutong lakay. Amangan ko nak no agsaksakit. Wano adakit din napasama kin ko ana dita. Ay, nakabutbutong mutlakay. Dua atawin na dakis ti panagsasauna kadata. Ay, ang mga nuinton madamdamakot. Bunang matan ti ikamat na. Nana, adaman damagat. Anya day tanakaw. Sa dino nga ta tinapanan ni Tata Bobong, Nana. Ay, jak ambo Apay ka day. Awan ija kalapaw na aya. Ngamin, Nana, maikatlon nga aldaw asaan mi anakit kita. No idi kat ado ti sauna tunggal lumabas kami iti paraangan na. Itakot awanan taawan mo ti tao ijay balay na. Sa dino ngay nga ta tinapanan na. Awan mo't alim mablabas dito'y balay. Sigurado kayo, Nana. Wine, amangan no adala ang iji balay na. Ala, makapadanag kayo mo't, Nana. Ipadasuman atuktukan. Amangan no ada ijay, madila ang tirik na iso anak ko na yaw, anak karikap titawa kan redaw na. Nakabutbut ang tuk-tuk ijay balay na, Nana. Amangan no ikamat na tibunang kada kami. Isan nga ta, Nana? Ipadasulat ta Kaasimay, amangan no masakit ki day. At tataaw lakay? Kasla damot. Bakit? Lukat akong diri daw. Tata Bobong! Tata! Adda kayo kaday? Edak ditoy. Edak di ba sa akong lukad yan? Ay, sus! Ay no. Ano kayo, tata? Nakailag kay laang matitikatriyaw. Madingarod tirik na. Paraw. San kayo sa hamutan ng nangan? Awan tipigsak nga aglutaw. Ay, dagiti kabagyan nyo nga, tata. Amuda ka diti kasta ka sa saad yo? Saan pa? Awan met nga minti cellphone ka. San ko'y da maawagan? Ken may sa, jakon kabailan timag na. Agkakapsot ba takiti tumag ka? Ay, Bakit? Awagam ni Nana Teria. Ibagam akuntakan na ti pamilya ni Tata Bobong. Taray tayo sa ospital. uuwin lakay. Kay,
Kumusta mo tanti marikrik nam si kabubong? Nasayaat mo manang. Makitam dayta napasamakin ka? Eh, Dandani kan maustar, adi mi amaw. di na kumamutin asirmunan manang. Nay, maglahagan na! Tada, di nakakita kan ka. Nga rod. Nuha sino, ti kagurguram. Iso, ti umay pa yung pangtulong kan ka. Nakababain launay kadakwada. Nya ngayon ti rupam ngay sarsarang mo kadakwada, ayawanon na. Isugaro na mababain na kadakwada ita. Ni Fredo anamin ado a pinagsasawak tinangubakan niya manang. Kunak tupay kan ka, bubong. Di kag balen nga istriktaw kadagiti karubam. No, saan ka mat maag-agrabya daw? Awan ti rason, tapno agin istrikto ka. No, apay nga may na di mo kaya ti agawi di jay balay. Kaya't kung aron ba dito'y kalapaw ko manang. Agam kita ama, saan aga paw tanagimbagkan ket kinatangsay ken kinaistrikto manan tinang nang runam. Saanin manang? Ay, agbalbaliw kan, bubong. Di kay madanagan. Nagadalak tinapasamak kanyak. Nasaya at no kasta. Sige, agpakada ak ngarudan. Agan-anad ka manang. Sigurado ka kaday, kabailam tiyag na ditoy. Wen, napigsa akong. Kabayla akong tibagik. No kasta ti kunam. Agawid ak mo ngarudan. Tapno sa anak amarabian. Anya ti suksuk dalan nyo, tata. Star apple samad. Makapangpanganak nga raw di Star Apple. Kabutan ko to umulay. Tamangan ko numatnagak. Narigatin. Siya kundi umuli, tata. Kabaylam ka din. Kabaylak, napigsak pa'y mo, tata. Alaban ka raw baraw. Umuli ka. Tapno damot maramanan tayo abunga day tanga Star Apple. Oh, Star apple bakit? Ay nawaw! Nangalam iti Star Apple lakay. Inted ni Tata Bobong. Anyat ko nam. Inted ni Tata Bobong, kunak. Nanana, itaman pa'y. Nasayaat mo ti pan nakisarita na kanya kitay, bakit? Saan ang nagungay? Saan may? Nana, nagnakam samot, edi na ospital lakay. Un bakit? Kastamot lang ti madlaw ko. Nang rugi idi na ospital, kitawan mo ti ado asauna. Saan mo nga istrikto akas ididamo? Ay ka nasaya at mo't no naamiris na dagiti bidot na lakay. Tapno saan mo't laeng nga isupay a pagparikutan ta. Tata Bobong, native a manok para kada kayo. Native abanok ko naman. Wen, para kada kayo. Ay, para kanya. Uwin tata. Abaw, Sobramot nga minti, inluto nila kay ko. Di mo kabailan nga ibuson ata. Dudwa kami mait, iso nga ikanda kayo mo't ay niya, agyaman aklaw na itanalagip na kay kan. Basta di nakamparparitan amag na iti paraangan yun tata. Sading. Hitan na kumaga po, paritan kayo kan. Ay na! Agyaman ak unay, tata. Talaga ang nagbalbaliw kayon. Ay, wang, nariga tayo, ti agin i-stricto. Ang magando awan ti tumulaw, kat maustala ka din na oras. Ay, nawaw! Agbalin ka anasaya at akaaruba. Tapno tulungan da ka, intundumtang ti aldaw nga agkasapulan ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.
tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaammo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Agtugaw ka pa'y man ta agsarita ta, George. Ay no, may papanmanin itian niya manang nemya. Di mo man ibaga sirmunan nak. Ibagaman ti pudno kanyak. Agar-aram ka kanumat kini Ilma at tagalaod. Agar-aram. Isumat ti kunada. Apeng inlimad mo ti maipapan iti day taabanag kada kami kininanang. Saan ako nagdadaton kang kwanan niya? Di ka man nagululbud si ka? Saanin tayo naklunak mo tayo. Anya? Nobya ko ni Ilma at tagalaod nga iksti kumparik, manang. Anda ka di parikod dita. Unay kan, George. Apay ka di. Nagado a babae dita. Ni Ilma pay laang mat nga ekstigayam mo. Awan damutan ka ni pare Mayo. Wen angam no siyak a makakitkita kat nagalas launay. Anya jay nagsaritaan nyo kun ni ading mo itay. Asinaw, tinobyana. Ni Ilma nga ex ni Mayo agayam na nanang. Ay nawaw, kaano pa Dayta tijak amo nanang. Nana, anya mo nga tatinaknakan jay kabsat mau. Nakunampay nanang. Nagado a babae dita. Dayjay pay laang mat nga Ilma tinapili na. Sa mga kiide no adda maibaga ni Mayaw. Ni George Smitten ati makaamo nga agpalawag kun kwa na nanang. Si kamot ganti lumabas pare Jones. Sa dino ti papanam, mayat ti pormama. Adda date mi ken Ilma ita pare. Ay nawaw, husto ka di tinangag ko pare. Ni Ilma nga ex ko ti kadit mo. Wen pare, nobyak ni Ilma nga ex mo. Anya? Nay, agim-imon kan samot pare. San mo't kit di pare? Awan makagapaw tap no agimo na kanya. Abay nga ruda kasta ti tsuram. Kaslag babawi ka mo't ten anak iwin na suwas kang guana. Si kakit di mo't pare. San akas kin Ilma ti babaeng arapa-apag. Iso kawan makagapaw tap no agimo na. Sigurado ka. Ang mga nuintun madamdama katapaan na to. Awalan bibiyang ko iti dayja babae pare. Napayagan nga linipat ko day nga Ilma. Gats ka, agan anad ka pare. Abay ko mga agan anada. San mo nga amaw? Nanya ti kabailan nga aramidon dayja nga Ilma pare. Nanang, kitain nyo man no may bagay kanyak ti kawes ko. Sa dino ti papanam Ilma anak kaw. Ada ti date me kan ni George ita, nanang. Aya. Wen, nanang. Ay, bagay mula una iti kasta abadom anak kaw. Ad-ada ama in love ni George kang ka no makita na ti kasta alangam. Nang, ti kinapintas ko, tinaka-inlaban na kanyak-kanya. Kasday mo lang na. Pagditan yung aminan. Ijay sentro, nanang. Mayat ijay taado ti restaurant. Ay wala. Ano ti pagpilian niyo? Nakunayo pa'y, nanang. Nang, ni George tegbus-businan. Alala-mapan kamin. Di take out ko Di mo liplipatan. Agyaman ak unay, tain libre nak, George. Awalan nyaman na Ilma. Ang mga no, dapat kahit mo agatangan. Wano kahit mo akanay. Agmulta ko man, no okay lang ken ka, Rene, agun unin mo ti cellphone mo. Uwen nga, Rod. Adayta, inidib kon. Amuda nga adda date ko ita, agtawag da pa'y laong mo. Sino da siya ya? Ay, kwa, ni Manang Rina. Kapsat mo? Ay, saan? Kasinsin ko lang. Ang mga no adda na pating nga ibaga na ka. Kasinsin mo magandang tawtawag. Nasaanan?
I-text nantun ano niya di bagana kanya. Ha, disturbo lang iti data. Ang mga no agpatulong manon data kasinsin ko. Ni, si kamot gaya, Mayo. Sino tayo dyan lalaki? Ni Dennis, intulod na klaang dito'y paradaan. Tadati na patag-alakad ko. Damot ni Jones, ano biyang? Apay saan nga iso ti itiks mo? Apay ang masampol sa bali a lalaki, ti mangimotorking ka. Amo Mayo, no maipapan iti day tabanag, awanan ti bibiyang mo, ta ex kalaangan. Kat ni Dennis, nasingit agayam ko day jay. Nasingad na gayim gayam ha? No saan ka mamati? O, di saan ko naparikot data? Aging gagayam ita, kat saan ka nagbalbalay? Ibagam tumanin kanya ka nasingput ka. Iso nga ado ti lalaki, agayim mo ha? Una yan! Dita ka man laangan, papansin ka man. Awanan! Kasi lang ni Jones akong parek. Tanakatumpong iti babae, garampiat. Hoy, urayan niya pa iti ibagbagam, amok asaan ang makiwin naswas ni George kanyak. Ngamin, ayayatan nak unay-unay, kat mariknak met dayta. Pare, sigurado maklat ka iti bagakin ka. Ano? Anya man ti bagang pare? Naranaak ni Ilma, iya paradaan itay pare. Anya kumaita nun naranaam. Nabayag mutten nga awan kayo. At dati sa bali alalaki anang itulod kin kuha na itay. Di nakman ang awan siga. Pudno ti bagbagak pare. Nasingid ka no agayim na tayo dyan lalaki. No dadumakit okay lang ngamin kininanang na tikas yung aramidan na. Narigat ti maikamang ijay pare. Amok ibagbagam laeng dayta, tapno madadahil ti relasyon mi iti ex mo. Kas gayim mo pare, konser na laeng kin ka. Nagdala na kung dagita. Siguro, kaya't mo ti makisinublan kin Ilma, iso akas tamo ti ibagbagam kanya pare. Makisinog lang. Awanan dahi tayo ti plano pare. Kas kanahin ko nga ibagakin ka. Saan nga isaw ti babae nga arapa-apag? Oo, amok na kita kay style mo pare. Kaya't mula ang apirgen ti ex mo nubyak ita, iso akas ta ti bagbagam. No sakti siga, di kan makibiyang iti relasyon may. Nawatam! Samutin nga umay ni Mayo dito'y balay. Ay nawaw, ita niya aga po nga umay dito, hinanang. Kaisigod mat nga umay no saan abisay. Diakon kayat nga umay tayo dyan lalaki dito'y balay. Unay kan anak ka. Gayam mo magdajay. Iti laeng, saan nita? Nang runa pa iti na amwak akayat na virgin tinasayat alindangan mi kin Elma. Anya? Di mo man sobraan ti istoryam dita, George. Ah. Pudnumot asarampiting tinobyam. Mamartak pa'y gayam. Na. Kan may sa, pagan ano kuman ni Mayo tinobyam, kat adamat ng tinobyana, nakapimpintas pa'y. Saan lang aday ta? Nasingpet tinobyana ita. Saan akas itidaduma dita asarampiting. Dayta ti pudno nanang. Tidamag kukot sarampiting dayji a babae. Iso kanumot laang tiga po na ang nagsinad akin ni Mayo. Simot jay kabsat mo no kas tagayam tinubyan na. Dayta nga rod mo tibiyag akayat na nanang. Takderan na Sumulagayam ang nakiwin naswas ni Mayaw. Daytoy mo't George akabsat mo, inaram na may. Amupay, no anya tinaknakan dayta George. Naimbag kumamot ano adadenggen na asao. Awan mo nga rod. Nay, anya nga rodon ti aramidon tayo ngay. Baybay antayo latan ananang. Tapno mapadasan na ti maibagbagakin kwa na. Di na amo ti agpili iti babae. Ay nawaw. Asino mo takabidyo kulmaw? Ni Dennis nanang. Manan, Umay da kanu kadagiti gagayim na dito'y balay nanang. anya ti aramidin da dito'y ngay? Agsyat da kanu. Ay wala, mabalin lang tamay. Ay, okay lang kada kayo nanang? Okay laang. Basta mga lada iti pulutan kan ladies drink.
O sige, i-message ko nga ron ni Dennis, nanang. Isaganak nga ro dun ti ice kan shotting glass. Nah, kasla agdardaras ka mo anak ko. Apay ka day. Ayan ni George nanang. Mada iti silid na. Apay, anya ti masapul mo, iti kabsat mo. Ada na patag nga ibagakkan ko na. May papan itinobya na asarampiting. Ay nawaw, anya day ta anak ko. 5 basak iti paraangan da ilma itay. Kat nakitak nga ado ti lalaki a bisita na iji balayda. Mayat ti kakatawaan da nanang. Ay anak, amangan no kasinsin na laeng may. Imposible mat Masapul ang makita ni George ti nakitak. Iti kasta kat di na panunutan nga inuulbud dagiti idandanon tayo kenkwana. Nasaysayaat no makita a mismo dagiti matana. Unay kan manang, makapakigtot kamot. Apay ka daya. Jay Nobiam. Ano, apay tinubyak. 5 basak iti paraangan da itay kat nakita nga ada ti lalaki akadwa nga agin inom. Oo, sana kasta tinubyak manang. Nakita lang nga rudin ti dua amatak. Mamartak ti sumarampiting anobyam. Sana puno daya ta manang. No di ka mamatay, mapangka iji balayda tapno makitam a mismo. Tapno ang mumot ti pagluglugaram Naimbangal daw yun, nana. Hindi, di mo maibagbaga nga umay kagayam. Anya tiket asawan dagiti makitkitak, nana. Nabarbartek mo dagiti tattao dito eh. Agraman da kayo. Gayam ni Ilma dagita. Anya klase kayo ngayon na? Apay mo ta pinalubusan nyo ang makiinom tinagduduma lalaki iti anak nyo? Wala ata dito'y balay lang, bay. Uray pay, amo yung adanobyo na. Anya nga ron ti maramina. Kay sumat ti kaya ti anak ko. Sino ti bisita tayo? Elma, apay ang kastamot ay? George, kamad gayam. Nagalas man ti kastang aramid ti may sa babae. Anya ko maita. Asa na bali? Tasan tamat anag kasar. Ah. Kan nagiinom kami lang, mat. Nawawanan ti bagam. Mabalit mo ti pumanaw. Ni George kaday ta kasarsaritam iti silpon mo, anak ko. Wala nang apapaan nakmanin. Anya, mutoy man day ta silpon, ta siyak ti makisarita kang kuana. Antoy na nang. Hello, Hello, Elma. iti anya agapaw nga apaam ti anak ko. Awanan kay ti bain. Magbagak lang mo. Tamadadaal mo ti relasyon mi ano kasjay akanayon dar aramidon na nana. Nuwagsasaw ka, kung amblan asino ka. Nakabutbutang magayam ti makiasawa iti anak yo. Awan karbangam amang ibaga iti kasta kanya. No kastamad lang gayam. Kukuhayon ta anak yo. Agwin na suwas kami. Pag ano ko nga ito sa rampiting anak yo. Bastaw sa alalakay. Langit nawala ng biro. Ay, panagkunam ka day. Nasaya at ikasta nga aramidam, George. Di na pagkabiyangan na nang amok tararamidak. Ay, nawaw. Gapula ang iti sa rampiting nga babae at barbar to kamutay. Jaklaim pagarob. Magdalena mo gayam na dyan nga Elma nanang. Magdali na mo asasawom dita. Babaeng para sa lahat ako nada nanang. Sarampiting. Babae. Idi pa'y mo nga may nga ibagbagamikan ka. Ngam di mo mo nga rudpat dyan. Ginoram pa iti kumparem. Idi imbaga na asarampiting ni Elma Anubiam. Ayam dinapatag. Gitna mo aktig kalukwan na. Pagkalano ko nga ito sa rampiting anobya. Kan konsintidura katugangan tubig. Ha? Apa yon George? Di ka matagtagari dita? Awan bibiyang yu kanya. Ay nawaw, babae manan ti makagapaw? No awan ti maitulong yaw. Agulimag kailangan. Naa,
Si kalangarudan ti pampanunutan may, kastapay lang mo ti bagam. Si kantung ngamin, di mo amo ti dumngag. Kunak tubay kat, pabasulan lakmanin. Ayun tatalaga mo't abasol mo. Anya ti kunam kinmayo agayem mo. Pir dyan na ni Ilma kang kata umapal anobyam ti ex na. Ni manang mo't, ipalagip na pailang. Nakababain mo't kinimayo no maamuan na ti kastaan na pasamak. Sa painap-apam iday. Pudno ka day tinadamag ko na. Nagwin naswas kanumot na George kin Ilma. Ay, wait. Nag-breakdown Apay, Mike? Tanaamuan na nga adda tiyaw awid ni Elma alalaki, ijay balayda. Agasam ta agiinom da kanu pa ijay. Ay, nawaw. Saan lang aday ta? Konsentidora kanu pa itiin ana. Katno day ti di mi nagkinawatan kin ni Pari George iti nana. Di napat yan ti bagbaka kasarampiting din niya babae. Talaga siguro apulida ti kasta Nabayagan na nagsina kayo. Ang maging gaitakit kasta latabay tar aramidon na. Wan, atang gatal mo day jay ama isa nana. Sakit konsentidura mo't ni nanang na. Narigat ti may kamang ijay nana. Maray, agkapita pa ay. Agyaman aklaw na pare Mayo. Anya dyan nadamag kaw. Nagbreak kayo magayam kan Ilma. Una, tasarampiting magayam amaysa. Imbagak mo't ti may papaniti day ta pare. Diyan mo kahit ulbud mo day jay. Pay ko mga ulbudang kay. Isungarot anak iwin na suwasak mo't lang king kwanay day. Tagatang ilan dyan babae. Ang pagyaman ng latan tanaam mo madagaw. Ungarot pare. Limbaglaangin na, saan kami ba nagkasar? Una, narigat ti maddan ita asawa sa rampitain, kan katugangan akong sintidura. Sakit ti ulo tayo paray. Naimbaglaangin pare. Un gaya, agkasar kami ni tinubyak, into umay abulan paray. Pudno? Un paray. Umay kanto anyat amam, ang mga nadamam amom ijay. Ayaw na, pare, umayag. Kita lang ang tapilyong mo ito imbag ti babae nga yatang. Dahil saan ang sarampitain, tapno naragsak ti biyag mo, paray. Ay, nawaw! No amom aluklukwan na ka, learn to let go ako nada. Iti kasta kat addatal na ti panunot mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Umay ko man alahin ti dilata nga ibagbagam, marasya anak ko. Ay tang, agkape kayo pa ya. Bagyaman ak anak ko. Adumot ka lang ti manok yun niya. Manok ti manugang yu dagita tatang. Nagagat ngamin nagtartarakan iti kumkumporme. Mapalin ti tumawa. Ay, urayan yun ni Selmo. Taiso ti kasarita yu tang. Ay nawo, paano sil mo pa ilang? At nakakamag, di mo kabailan, ti ang desisyon na ya. Kabaulak mo't kit di ang mabainak iti asawak tang. Kas naku nakitayan, taraken na dagiti manok ang makitkita yo. Oray 10 heads lang, no iso. Ay, no maipapan iti dayta abanag, ni Selmo ti ag desisyon tatang. Nakababain mo't no basta ipadawat ko ti taraken ti asawak. Alawanan, orayak latan nila kay mo.
No, kailangan ka. Katagdawat ak kumaanak ko. Naibos mo't ngamin native amanok atarakan mi gininanang yaw. Manuti dawatan nyo, tatang. 10 heads ko ma. Ngamusi ka ano manutitid mo. Ay nawa, nagatong tatang. Wala, tapno nabibiit nga umaduda. Sige, mangtada. Ngam aywanan nyo ang nasaya ata, tatang. Wen, awan pagdalagam. No agitlog da kita, atun tumit native amanok me. Ibingayan kan tumit no kwa. Ada bang ikargaan nyo, tatang? Awan no da sako yun dita, mabalinin ti sako. Mabit lang nga ron. Tamang iruwarak iti sa ako, tatang. Rugyan nyo mo't tagpilay, noon nyo ti kahit tiyod ita. Ay nawaw, anya di inyawid mo anak kasako, Dumeng. Native amanok, bakit? Nangalaabay. Dinawat ko iti manugang ta. Adumoy gayam ti manok ta. Aya, Wen, parcinta ti maysa. Tarambanan taman no naimas mo't lang. ay wala. Tapno agsidata mo't itinaimas. Makauma mo't tinateng akanayon. Mapangaro dagdawat iti bunga ti papayan ni Kumari Sabel Manaw, May salaeng. Agawaam, taparchik mo't ti may sa amanaw. Nabayag mo't na saan ta nakaramraman iti native. idaduma amanok ngay. Anya ti planaw. Kasaritak ti kumparek. Agbirbirok day jay iti native amanok iti na minsan kahit. Amangan lo kasapulan na bahay. Ilako tangarawd. Wen, maguli magkalain. Tapno adda manen isugal tayo to no may alawas bakit. Anyat amom ngay, amangan no mga abak-kabatan. Ay wala, mayat day ta aplanom lakay. Nangyugak itinatnatang anak ko. Ay na, agyaman ak lawan na nanang. Na, kaslanak sayan ti manok at tarakan mo Naksayan ngagpay so nanang. Di mawat ngamin ni katugang kalalaki. Kasta aya. Uy nanang, kahit da kanumit tagtarakan. Ikaw husto tapno ada mo liwliwada nga agasawa. Barang tarak ng danaimbag nanang. Lakay kan bakit damutan na ako. Mudan ti aramidon da. Sika nga nanang, amangan no kayat mo matagtarakan. Hustong jay lima nga inted mo iday. Awa mo pangalaak iti ipakan kaw. Ay nawaw, nileti pa'y laang mo ti masabat ko. Naimbag abigat mawa balayan Dumeng. Kastamat ken ka abalayan. No, pangipanamit iday tamanok. Ay kwa, itugot ko lang man, iti papanak. Makipanlut kan siya, may. Sigagad di mo, sana ka mahilig iti kakastanya. Ay, husto abalayan. Kasla sugal mo laang ti kasjay. Sayang ti kwarta no maabak ka. Uwan nga raw. Sige abalayan, agpatuloy akong tanay. Anyat orasan. Alaway na balayan. Sige lang. Ay, naimbag lang na nakapagrasuna. Saan na mabalin? Ama-amuan na nga inlakok ti daduma. Ang mga nagipulong kinisil mo nga anak na. Delikado. Mano tinabati iti bayat ti manok nga inlako talakay. Sa nga ribo laangan bakit? Ay dawaw, tidaduma ngay. Nabak nga ron di sugalan idikalman. Kasano nga rodon dayta? Urayom ni itong tagtaya kakin kwa na. Ang mga nagsurti na butang. Numapanak ija sugalan kit ang mga numahabak man inta sa nga ribo. Sige, agtaya akin ni itong. Anya anumero ngay. Sigamot na natin makamo bakit? Ay nawaw, ni Marcia ti sumungad lakay. Na, aywan. Ano tararamidin na dito'y balay? Kung sigang ti makamo ang makisarita kin kwa na bakit? Naglukon day di adumeng. Pinanawan na kiting. Nang, naimbangal daw yun. Anya ti gagaram anak ko. Awan mo't ket dinang. Kaya't kayo laang mo't makita. Nang, ayan nga dagiti manok katarakan nyo. Awan mo makita. Ay kwa, Awan da ang makitam ata, nakikaaruba da. Anya?
Saan lang gayam at tao, ti makikaaruba ita nanang. Ay una, agraman manok, amuda mutang ti makikaroba. Nanang, amangan ko nakno kayat yu tagtarakan iti kalding. Diya mga ron masangawan ako. Apay, patarakan mau, dagiti kalding mau. Uwan ko mananang. At ang amin ng trabaho kat jakon masikasaw. Sa busy akmay. Dagiti katugangam ngay, ang mga numaya daan ako. Saan ko pa ida nakasarita, nanang? Ay, naimbag dagi jay ata saan daunay abisay. Okay, isuta nga ron ti kasarita. Parang umanugot da. Anak ko, no ada mapaglakwam o di ibingayam tu ida. Tapno ada sukat ti bambanog daken. Tapno awan maibagbagada anak ko. O nanang, kasta talaga ti plano. Naimbaglangan ti may kayo, tatang. Adda ka di ibagam. Ang mga no kayat yu ataraknen dagiti kalding nila kay ko. Ay no, kahit milaunay Agam, apay nga ipatarakan na. Madang amin ng trabaho na tang. Di namot mapaggigiddan. Ngala, da kami nga rodan kininanang nyo ti makamo. Di kay madanagan. Tamangtid kami mutkit di iti gunggunayon no maila ko dagiti kalding tatang. Awan parikot ni anak ko. Kaanong alaan mi dagita kaldeng? Intun Sabado tang. Tapno adan nila kay ko. Sana mabaling nga ita? Intun Sabado latan atatang. Tapno makapagsarita kay mulaeng adwa. Aga, sumanday ta kalding lakay. Uwan nga rog. Mabalin sa bitay na mailakaw. No adam among abayer, di ilako ta. Isoda lang ano biro kan ti manugang ta. Sapay impatarakan lang ni Silbo dagita. Saan na mga intad? Ay nawaw, irasunan tanto abakit. Sigagad di mo't. Sa bagay, nalaka mo ki di akasarsarita da di asilmao. Naku nampay bakit? Tapno makabayad tamot lang iti utang ta. Kun tapno addamanen isugal ta, kun makataya ka manen. Bareng mga baktamitan anya. Uwan nga ron, barang agswerte tamutan bakit? Agbiro ka nga ron iti bayer. Oray siya kung ti mga deliver no adda. Anya ngay bakit? Adda ti labas. Kas iti sigawd, saan arimwar tinumiruta. Si Kangay, kumusta mo tinapanam? Nagmamalas ta bakit? Ay nawaw, di mo ibagaan na abak kamay. Nabakak manin ngagpaisaw. Naglalaing mo't ngamin dagiti kalaban ko. Kasano nga ruden dayta? Danda ni maibusin ti bayad ti kalding, ngam di ta mangabak. Un nga ron, kasano pa yun dayta? Mano tinabati iti bayad ti kalding? 2,000 laangan, tadida duma, imbayad ko iti utang ta. Ay, una yun agasat ta bakit? Anya nga ta, no ipadas tamanan. Maminsan pa'y, ang mga no agswerti tamatang. Kasano numaabak tamanan? Di ka nga min agpanunot iti negatibo Saan ta maisubli ti kalding no bilang man ta maabak ta? Think positive nga bin Mga baktamutan lakay. Isubli kon ti martilyo binulod ko selmaw. Agyaman naklaw na anak ko. Awanan yaman na tatang. Damar siya ngay. At na pananda ka dagiti ubing. Awan gayam, kumusta dagiti kalding ko? At daday jay Kinasaritak ni pare Pepe. Gatagan na kano ti talo kalding tatang. I-reserve yun to Diyan tuma. Ila ko yun at datam amuya bayer. Pagbibingayan tayo ti bayad na tatang. O sige. Di ulip-lipatan ti reserve Wen, kaano nga alaan datiin pa reserve da? Awan pa'y naibaga ni pare Pepe. Ngam sure buyer da dyan, tatang. O sige, ibagak kinanang yun, tayo reserve na. Ay dawaw, apay akasta tilangam anagawaid lakay. Ay, kinasarita nak ni Selmo itay, bakit? May papaditian siya. Mai-reserve ka no, titalo akaldeng. Tagatangan ti kumpare na. Diyan duma, ila ako ta kanunod na buyer.
Pagbibingayan tayo to kano ti bayad na. Kaanya tinsungbat mo ngay. Uwan ko na ako na. Ay nawaw, di ka agpampanunot may. Ah, Apay awan tinsungbat mo, kat awanan tinabati iti kalding da. sa anak nga rod anak kasagana bakit? Diyak amo, nuan niya ti isong batukin ko na, isuawon ko naklatan na. Nagrason kalata kuman ah. Nya nga ti rason ko. Saan mo ta mabalin nga ibagak nga inlako ta? Nga may naibusin ti kwarta ana paglakwan ta. Ay, kasano nga rudan day tangay. Kunak man no impatarakan mo kadagiti katugangam ti kalding mo, anak ko. Uwan mo, nanang. Na, hapay nga raw nga awam mo makitak a kalding idilima basak iti ayanda. Agraman manok awan mo. Aya, Wan, talaang manan ang nagnaak iti paraangan dakay. ang mga ano na ilako damot din ah. Imbagam nga ilako da. Uwan, nanang. Madati talungin pa reserve ko. Ay, ang mga nuna ilako da nga rudin ah. Sa ludso, nagtuman ti katuganga, numawaya anak, nanang. Nang, ayan dagiti manok ken kalding ni Selmo. Ay, kwa anak ko. Ay nawaw, apay adi kay makasumbat nang. Kuwa nga min anak ko. Pudno ka di tinadamag ko nang. Makisugsugal kayo ken tatang. Agtay-taya kayo kanupay kay. Nay, ada ka magaya, Marcia, anak ka. Wentang, Sika man ti agpalawag iti anak ta dumeng. Ha? Anya di palawag ko bakit? tang, nangipanan nyo iti manok ken kalding ngayon patarakan ni Selmo kada kayo. Ah, ay ikwa anak ko, jay. Amangan mo, no, di me amo ka inla ko yugaya mentang. Ay, diya ko nagulbawd anak ko. Husto tinaybagam. Nailawan kami kinanang yaw. No kasta, bayad gaya man ti manok ken kalding ti insugsugalyo ken intay tayayo iti wedding tatang. Uy, anak. Iso na lang ta, san kami mata na pagasatan ang mga bak. Ay nawaw, ay da kayon ti makaamo nga agpalawag iti manugang yo nanang tatang. Ay, Nakababain launay mo, dahi tangay nararamid yo. Impatarakan dalaan kada kayo, kastakit din tinaramid yo. kumusta nga ibakay? Nakasaritam dananang kandatang? Wan, nakasaritak ida. Makapa-stress mo dagi jay. Apa ya? Aga sa amin dako da mo gaya mo ti manok ken kalding mo. Ay, nako. Kaano pa? Ay, diya kun sinaludsod. Tain gastos da mo ti kwarta na paglakwan da. Anya? Wan, naisugal ken nagtayada iti wedding. Ngam di da mo ngarod na ngabak. Ay, apo, pasensya kan lakay. Diyak lang pagarup akasta ti aramiden dagiti dadakkel ko. Sus, kasano ngayon ti order kanyak? Nawanan ah. Masapol nga i-cancel mo lakay. Isumot lagayam ang naturudda ang makisugal ken nagtaya iti waiting. Ti mo gayam bayad ti taraken mo tinaramat da. Nakasaritam ka day dagiti katuganga manakaw. Saan pa'y nanang? Makundamot ngayon imay. Anya jay nadamag kaw nakisugsugal da ka no? Pudno ka day. Uy, nanang. Insugal dati bayad ti tarakin ko. Ay, na yan dagita akatugangam. Mangnugal da mo gayam. Isumula gayam makitkitak ti katugangam alalakay ijay paradaan. Napigsada ka nupay agtaya ti huweting. Ay. Nagturod da mo ito na nangisugali ti saan da mo akwarta. Uy, nga ron nala. Agaman niya nga ron ti maramitan tayo. Awanin. Naabakin ti kwarta. Ay, sayang laeng ti bannog ken puunam anak ko. Misubay anana. Nagtaloy ka kadakwada. Yung kastoy mo ti inararamid da. Ay, nagrigat at talaga tagtalag itapanawin. Pasensya kan silmaw. Amo may anatagsen ti basol mikin ka. Ngam sapay la kumata mapakawan na kami. Sana nasaya ti kas dingin naramid yo. Inla ko yo, dagiti tarakin ko, adya ka mo. Napilitan kami, tawan mutan ti isugal may.
Impagarup may ang mga abak kamay. Ngam sa amay, tanaabak may tinapaglakwan may. No apay ngamin anak isugal kayo pailang Kaya't mimit ang mapadasan ti mga abak ko ma. Sayang lang ti kwartay ti kastay nararamid yun, nanang tatang. Naimbag ko ma, ano yung gatang yung lang iti masapsapol yun. Bidot mi dayta anak ko. Di yun ulitin ti kasi naramid yun Isardang yun dayta pa nagsusugal yun tanay. Sayang ti kwarta. Wan, isardang minakaw. San aga po, ta saan nyo ang nagbandugan kat sayangan nyo? Respeto mo iti padayo a tao. Pasensya ka manin anak ko. Nagadalan mi daytoy anak pasamak. Aklunan may, ginundawayan mi ti kinaimbag mo kada kami. Ngam ikarimi, asaanan maulit ti kastoy ala pasamak anak ko. Agsingsingpat kamay manipod ita. Isardang may ti panagsugsugal may. Tapno awan ti parikaut. Ay, nawaw! Nagbanugam man kan saan ti kwarta, ikamlata kuma iti importansya. Di mo gastusan kadagiti bambanag nga awan kaasaskan na. Aramatem kit di iti nasayaat, tapno mapasayaat mo ti biyag mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Dasa pakalaunay mailisa anak ko. Ay nawaw, di mo't inbagak kada kayo nga adda ti training ko itatatang. Daawat ka nga raw, di ti trabaho nga inaplaya, manakaw. Tatang, bareng mayat ijay Ay, sasaya atin. Kasta talaga ti aramidak tatang. Anya ti trabaho mi jay nga. All around tang. Ay, nawaw, di masabol nga adala mamen. Ay Ada ka no ti makalawas at training ko kay. Nagrobot ka nga raw dain. Tapno di ka maladaw ti training mo. Agan-anad ka, anak ko. Karen, mabalin ka ti asika ti mangisuro ken ni Lisa. Ha? Kas makita ket makaadaladagos no sika ti mangisuro ken kuana. Isurom dagiti rumbeg nga aramiden na. Amangan mat, no? Patsag akabailam nga isuro dagiti rumbeng amaamuan na. May sakamutket kadagiti empleyado ang mapagtalkan Karen. Ay, nawaw, bulaan nakmatan, madam. Saan met? Saan ka bulbulaan? Ibagbagak lang tipod no. Ala, siya kung ti makaamukin Lisa, madam. Agiaman ako na ikin ka, Karen. No kasta ka na yun na mga no maipromote ka meten. Kaya't kulaunay dayta, madam. Iso lalaingampay. Tapno gumatumat ti posisyon mo. Adtoy ti handbook. Anya ti aramidak, madam? Ay, nawaw, anya kumapay ngay, basaam adda amin nandita. Ha? Dayta ti aramidem itang aldaw. Masapul nga kabisaduam, tapno ammom ti aramidem. Okay, madam. Ijay krurum ti pagbasaam, tapno saan ka maisali ditoy. Kas makita mat, ado kami nga agungunay ditoy. Owen, madam. Nag-overtime kayo, mag. Ay, makabanog nga ro, tatang. Ay, nawaw. Trainee ka pa ilang ang pinag-overtime na kan.
Italaang matkit di tatang. Saan ngamin akayat ni Madam Karen nga agawidak. Aging gaadyak na basa ti handbook nga inted na. Day tamot tirigat na no adat ni boss mo. Saan nga iso ti manager tatang? No husto ti pan nakaawat ko. May iso ka no ti team leader me. Saan mas siguro nga stricto unay? Day tangarot ti parikot tatang. Umuna nga aldaw ko pay laeng madlaw ko akasla istrikto day jay akaren. Nakaungungot pay tang. Anya? Ang jak amo ang mga nunaanos gayam. Italaeng ngamin anakadwak. Ay wag. Adda na iti tattao. Akasla na ungat. Ngam mamamaw. Nasimpa bagayam. Bareng saanin nga agungot inton bigat tang. Sapay la kumaa. Ta kamali ti atap ko nga istrikto day jay Madam Karen. Naibusan ti Diyos, Lisa, ag timplakan. Ay, nakaidulinan ti powdered juice, madam. Ay nawaw, awan ti common sense mo aya. Ay, agsalsalud-sudak laeng, tadyak kayat ti agkamali, madam. Amangan no, maksayan pa iti sweldo. Unay kamutan, no awan ti makitam dita, mapan ka mga laiji bodega Ay, di susingay, madam. Di mo makita tagbit-bitin iti sangwanam. Makapaasar ka mo't. Narigat ka maisuro. Ay, pasensya kayo, madam. Makiupat nga aldaw ko laeng ngamin ita. Diyak pa'y kabisado dagiti rumbang nga aramida. Ay, saan ang mabalinti kasta? Usaram mo't ta common sense mo Damagam mo't ngamin amin nun. Saanan ang maulit, madam. Mabuteng aklaan ngamin ngagkamali. Ala, agawaan mo ti agtimpla, tanaibusan ti Diyos. Kita di ka man agbunto-buntugan. Saan akayat ni Madam Anali ti nakabumbuntog nga empleyado? Ay na, nangag ko ti panagsasawam iti baro nga empleyado, Karen. Ay nawaw, anya manan ti parikot mo manang kunay. Ibabain mo matipadam nga empleyado iti sangwanan ti ado a customer. Tabarang agnakam. Narigat ang masurwan day ta Alisa. Tadamo na kat nga rod, kan maysa, may kaupat nga aldaw na laang ita. Di na pa'y kabisado dagiti rumbang aramidan na. Ay, saan arason day ta? Ay nawaw, uray si kamot idi agdadamo ka, di mo matla ang amono niya ter aramidam. Damag ka matla damag iti team leader tayo idi. Ay na, masapol nga aramidak ti kasjay tapno makaadal da manang. Mabalin mat nga isurom ida asaan kang agunget. No awanan tinasayat nga ibagayo, di kay manaktak. Agdalos kay ki din iti CR tapno malpas metten ti trabaho yaw. Saan aday ta makibibiyang ti paglaingan yaw, taamok ti aramidak. Makapapanugmat day di Alisa. Ay nawaw. Sino Alisa? Di baro nga empleyado Abi ang kastaw na matiungat mo. Kasano, kat nagrigat ang maisuro lakay. Makapa-stress. Ano sama? Gagangay na, takas na ko nam itay. Kat kabarbaro lang ng empleyado. Talaga masapol ang maisuro. Nasurok ang makalawas na ijayon. Ngam kasla agdadamo pay laeng. Di na amot ar-aramiden na. Ano bakit? Kasta talaga. Makaadal to ka di. Kaanon tupay? Unay ka. Mawatam kumamot ka. Tinapatig kat saan asadot. Saan asadot ngam saludsuden namat ngamin amin? Saan mat amabalin nga inaldaw nga isursurok ti aramiden na? Apayan na nakaw. Itay pa di ka matagtagaray. Kan kaslag sang sangit ka pa. Adan samot parikot mo. Kasan umot ngamin tatang. Imbabain nakmanan day jay akaren. Manay? Saan nga iso ti pinaka-boss mi? Ngam no agsasao ay na. Kaslak kasadot na ti mangisuro kanyak. Ay nawa. Apay nga kasta. Diyak man amo tatang. Tunggal agsalud-sudak ken kuana kat makaunget. Common sense mo't kunana atagos kanyak. Para kanyak, masapul mo't nga agsalud-sudak. Tapno sa anak nga agkamali tatang. Nukas tamot lang. Nasasyadog sa apul ka sa bali a pagtrabahwam. Sayang mo't tinarugyak tang. Kung ang mamakan mo no isuti pa ka stress sa manak ko. Awan mo lang serbina. Bareng addan to pagbaliwan na tatang. Narigat ang trabaho. Nukas tati ka trabaho manak ko.
Umay ka pa'y man dito, Elisa. Apay ka di, madam? Ada ipaaramid yo? Apay akastoy ti sos ti spaghetti. Apay ka di, madam? Umay ka, tara manam. Ni, da kami kan ni Manang Lovely tinangaramid iti dayta, madam. Iso tinang timpla ngamin. Ay nawaw. Saan ka di nga imbagakkan ka nga dati standard ang masursurot? Uwan, madam. Iso mati inaramid mi. Nasurok ang makalawas mo ditoy. Ngam kasla di mo latamat amo ti aramidam. Madam. Hinton sumaruno, di ka agpakalaingwan. Saan mo't asyak Ay, di ka nagpalawag. Maminsan pa'y ngagkamali ka. Ibagakkan madam, ta ikisay na iti sweldom. Sayang ti ingredients no kastoy lang ti aramidam. Okay ka lang ka di? Ay, nawaw. Da kayo mo't gayam day tama ng Connie. Ay, makapakigtot kayo mo't. Siyak nga rod, ading ko. Nangag ko ti panagsasaw day di akarin ken ka itay. Aglablabos mo't ten, Manang. Ay na, sipod pa'y idi kat kasdayan day di ababae. Awan ti anus na ang mangisuro iti pada na nga empleyado. Isu aji daduma kat di dan intuloy ti training da. Tunggal ag saludsudak ken kuana. Agunget, Manang. Nasingpet lang amin day jay no adda ni Ma'am Anali. Ay, no addalaeng kumati daduma pagtrabahuak. Ala, bayam, ibagak to ka ni Madam ti kastang aramidan na. Ay, Manang saanen. Ang mga nukarkaro aguraan na. Saan? Aramidak daytoy, iti kasta kat ada pagnakman na. No agsasao ngamin kat kunamlan asino akalalaingan ditoy. Kumusta mo ni Lisa, Karen? Manualawas na nga agtrabaho ditoy ngam kasla train nila ta, madam. Apay ngay. No daduma kat narigat mo't ngamin ama isuro, madam. Saan lang aday ta? Nakabumbuntog pay. Ano sa mon, Karen? Kasta talaga. Bareng makaadal tumatlaang. Sayang lang ti ipapasweldo yo ken kuana, madam. Nukit kita ikit kasla desidido met nga agtrabaho. Wen ano adda kayo, madam, ngem no awan kayo. Ay na, di na amot araramiden na. Saludsuden na amin kanya. Ikampay iti makabulan, Karen. Adda nga min talaga dagiti empleyado amarigatan nga agadal. Tinapatag ket nagakatmet ken araramiden na ti kabailan na. Tapno maadal na dagiti rumbeng nga aramiden na. Ayan day di Alisa manang kone. Nagawidan Ay nawaw. Nagawid asaan ang nagpakada kanya? kat no awan kamot ngamin itay. Uray inuray na kumamot. Di mimet ngamin ammo no anya oras kang agawid. Talaga asadot day di babae. Narigat lang arudan ang maisuro. Kastapay ti ipakpakita na mot. Marabyan met no urayan nakapaylaeng. Ay na, di mo kanunungan ti aramid day di babae. Talaga makangag day di Alisa inton bigat. Jack magustuhan ti kastang ugalyin na. Ay, madam, mabalin ka day ang makasarita kayo. No saan kay abisi Saan mo't kitdi? Apay, anya ti ibagam ko ni. May papan itipada mga empleyado, madam. Asino ti dakdakam atem ko ni. Ni Karen, madam. Apay ni Karen. Ay kwa, awan ngamin anus na amang isuro kadag iti baro nga empleyado, madam. Kanayon anapudot ti ulo na. Ungtan kan ibabain na pa'y dagiti trainee. Anya? Day tati madmadlaw ko, ngam italaang ang nagpulungak, madam, tanalabas mat ng tikas day atrato na kanilisa. Narigat amasurwan kun kunana, madam. Nasingpet kan na anos laang ni Karen no adda kayo, madam. Ayan ni Lisa. Kayat ko ang makasarita. Ay, adda iti kusina, madam. Sige. Ibagam, taumay pa'y dito'y office ko. Iti kasta, makapagsarita kami, adwa. Pasensya kan nga awanan ti mapasamak a promotion, Karen. Ay nawaw. Apay ngay, madam. Wena, takas dyan mo't gayam ti aramidem.
Anyat kayat yu asawan, madam? Saan na nasaya at tikas di atratom iti padam nga empleyado. Saan aga po ta expert kaan kat ibabain mo mat idan. Nakasaritak ni Lisa itay kat naibaga na ti amin kanya. Kasanumot nga min, madam. Talaga narigat ang maisuro day jay Alisa. Di mat imbagat ken ka nga anusam, ta agrugrugi pay laeng. Di yu ammo no anya ti pagdaldalanak iti inaldaw, tapno laang maisurok day jay a babae. Iti kasta ngay naramid mo, napaneknekam, asaan pa'y ang mabalin ang may promote ka. Anya? Saan pa ay, tama nga no maipromote ka, kat dumakkel matan ti ulom, Karen. Amangan ket di no panunutem asikan ti kalaingan ditoy. Anyat ko na mitahin, bakit? Awanan ti mapasamak a promotion lakay. Ay no, apay nga Day jay Alisa ti makagapo. Lisa. Di baro nga empleyado, saan ka di? Day takat nga rod. Kabarbaro pay laang ngam isukit din ti gapuna no apay asaan ang matuloy ti promotion ko kuma. Isupay laang ti kinanunungan ni madam kat narigat lang arudan ang maisuro. Anya nga ro dun ti plano mita? Agresign na ko na. Anya? Agpanunot ka pa man anay bagbakit. Para makita ano anya ti pagbanagan day ta restaurant no awanak. Ne, apay adi ka nag-uniform, Karen. Saanan ang masapul nga ag-uniform da tao? Anyat kaya't mo asawan. Agresign na kon, madam. At to iti resignation letter ko. Effective itang aldaw matlaang. Okay. Sige. Day talaang ti ibagayo, madam. Anya nga ron ti maaramidan no kayat mo ti agresign. Di na magayam lapdan. Sige. No awanan ti ibagam, Karen, mabalin mo ti pumanaw. Dagiti uniform, di mo liplipatan nga isupli. Kat sapay lakuma, ta maanusan da ka dagiti agbalin to a boss mo. No adda manan aplayam at trabaho. Mayat ti isim mo nagawid ita. Wen taawanan tinakaungungot at trainer ko tatang. Awanan ko naman. Awanan ta nag-resign ni Karen tatang. Ay nawaw. Sino ngayon ti maisukakin ko na? Addan to kanutang. Katsapay la kumaa, tanaanos kan nasingpet ti maisukat ken kuana. Iti kasta, awanan ti pagbutngan dagiti sumarsaruno nga empleyado nga i-hire ti kumpanya. Abe kasta ti lang managawid bakit? Kumusta ti na-apply mo trabaho? Sa anak anaawat lakay. Kung naktumot yun ka, agpanunod ka pa'y anaymbag sakpay nga agresign ka. Ti amok kat lapdan ni madam ti panag-resign ko. Saan maggayam? Iti kas di nga impagitam. Alangan nalapdan da ka. Basol day jay Alisa. Ay nawaw, di mo pa basulin ti sabali a tao. Kasi kamot lang ti makagapaw. No apay napasamak ti kasta. Di mo pinanunot nga idagrugrugi ka. Kat addamot tinangisuruking ka. Awanan pagtrabaho. Pagadalam day ta napasamak bakit. Di mo nga min iruruman ti katrabahwam. No ammom nga agdadamo. Ano sa mga isuro Amin tayo matkat kasta. Nang runan no first time tayo iti trabaho. Masapol nga damang isuro iti aramiden tayo. Ay, nawaw! No nagkamali wano nagbidot ti padam nga empleyado, di mo ibabain kang di mo ungungtan. Isurom kit di tapno makaadalmat. Laglagi pang asinuruan da kamat idisika ti agrugrugi. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.